Pozdrav svima i dobrodošli u novu epizodu podcasta Fitness, Business i Mindset. Danas imam posebnog gosta, Nikolu Zujića, koji će ispričati puno toga o tome čime se bavi, od vrhunskog rukometa u kojem je bio, od toga da je živio u Srbiji, Finskoj, Sloveniji, kondicijski trener tenisača, jako uspješan online trener, neke nove projekte, kako pomaže sportašima, u biti jako puno trenerskih stvari, jako puno nekih savjeta za mlade trenere, za neke trenere koji su već dugo u poslu, za teniske trenere, za roditelje. Dosta je to povezano i sa njegovim stavovima i u životu i u poslu, tako da u pravom smislu riječi i fitness i sport i bit će biznis i bit će mindset. Dobrodošao, Nikola. Hvala Marino, hvala na pozivu. Evo, krenut ćemo sa prvim pitanjem, Nikola, da se u biti predstaviš, znači ko si, čime se baviš i malo o tom svom putu. Ja sam sad u kratkim crtama nešto rekao, pa da malo ispričaš kako je taj tvoj trenerski put i sportski put tekao. Ovako, ja samo, ajde da krenemo iz početka. Ja sam rođen u Priboju, to je malo mjesto na granici sa Bosnom i Crnom Gorom u Srbiji. Kao što sam rekao, malo mjesto, nekih 20.000 stanovnika, nekada u staroj Jugoslaviji bilo poznato po fabrici automobila Priboj. I odatle sam krenuo, rođen 87. godine i ne znam, već te blesave 90. koje su se desile svima nama i to neko burno odrastanje, onda posle toga je došla i porodična tragedija, meni se otac ubio kad sam imao 9 godina, onda je 99. došao taj NATO bombardovanje i sve to je nekako, celo to odrastanje je bilo konstantno pod nekom presijom. Mislim, kao za većinu ljudi na Balkanu, nije to sad ništa kao samo za mene specifično, nego je generalno nešto što smo dosta nas prošli. I mislim, generalno, kad se osvrnem sad na nekih, to je pre 30 godina bilo, mislim da je ta startna pozicija za sve nas mnogo teža nego za nekog ko kreće iz Austrije ili Švajcarske ili bilo gde. Odmah moram da kažem da mislim da takva startna pozicija mene je ko osobu oblikovala dosta i da mi to i dan danas mnogo pomaže iz razloga što znaš da stvari ne dolaze lako, da moraš da se boriš za sve, nebitno da li je sport, da li je posao, da li je biznis, šta god, u svemu moraš da se boriš i zato mislim da i dosta od naših ljudi sa Balkana ima uspješnih širom sveta, baš iz tog razloga što imamo takav mindset. Sa 8 godina sam počeo da igram rukomet u lokalnom klubu koji je tada igrao najviši rang u Jugoslaviji. Nekako sam zavoleo to, probao sam druge sportove, trenirao uporedo i fudbal i rukomet, ne znam, karate, ali na kraju sam ostao u rukometu jer mi se svidjela ta atmosfera, svidjela mi se sport kao takav koji je dosta je borben, dosta kontakta, ima dosta svega i nekako ja po prirodi sam takav da mi se takve stvari sviđaju i svidjela mi se atmosfera, tamo kod nas je uvijek bilo 5000 ljudi, uvijek puna dvorana i nekako sam u tome ostao. Sa 14 godina sam i dobio poziv da idem, da pređem u drugi rukometni klub, tada pobednik evropskog challenge kupa Jugović iz Kaća, pored Novog Sada. Ja sam sa nepunih 15 godina otišao tamo sam. Mama i brat su ostali mama je ostala u Priboju, brat je išao u srednju školu tu blizu Novog Sada isto. I onda sam ja otišao tamo već sa nepunih 15 godina i krenuo da pravim krčim svoj put u rukometu. Tamo sam ostao 3,5 godine, čini mi se. Onda sam odlučio da se vratim kući u Priboj, da bi dobio veću minutažu da igram, jer opet sam i dalje bio junior i nisam mogao dobiti minutažu koja je meni tada trebala i onda sam tražio neki svoj put. Vratio sam se kući u Priboj, onda je došla prva povreda, operisao sam koleno, bio sam van terena nekih 8-9 mjeseci, onda kad sam se oporavio, vratio se, povredio drugo koleno, onda sam bio još par mjeseci van, ali mislim da to sad sa ove tačke gledišta je generalno, mislim, bila dobra stvar. Zato što kad se to desi mladom igraču, postoje samo dve opcije. Ili ćeš se izboriti sa tim i postati jači, ili ćeš prestati i to je to. I mislim da u mom slučaju je bilo da nastavim da se borim. Onda sam promenio par klubova u Srbiji i sa 24-5 sam imao prvo inostranstvo, to je bila Austrija, Beč. Tamo sam igrao drugu ligu godinu dana, igrao sam dobro, ali je to bila druga liga i nije to bilo ni plaćeno nešto. Ja imam dosta rodbine tamo, pa sam nekako oni su me prihvatili, tamo sam živeo kod njih, pa nisam imao neke troškove, ali nije to bilo to što se mene tiče sa 25 godina, a sad da ja nešto ne zarađujem dovoljno, da sam opet nekome na teretu i sve. Onda je došao neki agent,
sljedeće godine već imao sam dobru sezonu, dobre te highlights od sezone i onda sam otišao u Tursku. U Turskoj sam potpisao na godinu dana, to je bio poprilično dobar ugovor u Ankari, međutim, tada Turska, verovatno i danas, je jako teška za isplate. Ja sam se malo i zaštitio bio, pa sam naplatio par mjeseci unaprijed i onda sam izgurao tih nekih pola godine, međutim, onda se nije moglo više, jer nisu plaćali ništa. Ja sam se dogovorio bio sa drugim klubom u Turskoj, tada prvak države. Međutim, nekako se to sve izdešavalo da klub u kom sam ja bio mi nije produžio vizu. Ja sam pošao kući na zimski odmor i s namjerom da se vratim u taj novi klub da igram u prvaku države. Međutim, na aerodromu u Istanbulu su mi rekli da mi nije produžena viza i platio sam kaznu i 3 godine zabrane i izgubio ugovor i nisam mogao da uđem više u Tursku. Tako da sam se onda vratio opet kući nekako u svoju bazu. Bio sam nekih, 2 nedelje i dobio poziv da idem u Tunis. Otišao u Tunis, proveo tamo jednu polusezonu i onda je bilo ok, šta sad radim? Sad imam skoro već 26 godina, 27. Evidentno, ja sam uvijek bio realan prema sebi. Ja sam negdje sa 27, 26 godina vidio, ok, neću ja igrat Njemačku, neću igrat Bundesligu, neću biti reprezentativac verovatno. Prošao je taj voz za mene i onda šta sam mogao jeste da treniram i da tražim neku državu gdje ću da ostanem da živim. Neku stabilnu državu u Europi gdje ću da igram, da nađem neku ligu za sebe i da ostanem kasnije da živim. I onda je stigao poziv preko jednog menadžera iz Slovenije da idem u Finsku, koju ja do tada, čuo sam ja Finska i znam gdje je na karti i sve, ali ne znaš ništa o državi, ti ne znaš da ima, 1000 jezera, da je negdje severno i to je sve što znaš. Međutim, nije bilo drugih opcija, bilo je to i ne znam, ili tu nešto po Srbiji, imao sam, ja ponudu Zvezde te godine, Crvene Zvezde, ali sve je to nešto, nije to se uklapalo u moj plan. I onda sam otišao u Finsku i mislim da je tu stvarno bila prekretnica što se tiče mog života generalno, do danas. Prvu sezonu sam odigrao jako dobro, završio kao prvi strelac lige i u All-Star timu, onda su mi produžili ugovor, sljedeće godine sam bio jako dobar i onda je došla 3. godina gdje sam imao operaciju ramena. Mislim, ja sam na neki način već i došao povređen u Finsku, jer ja sam već vukao tu povredu ramena još, iz Tunisa i sve, ali to je sve bilo malo boli, malo ne boli, nije strašno. I znaš si sam kako, ako nije 10 u 10 bol, onda ti ne ideš ni kod doktora ništa, nego guraš tako. I ja sam onda izgurao tako 2 godine, međutim već 3. sezonu je bilo da kad dođem s treninga kući ne mogu čašu vode da podignem. Toliko nisam imao više snage u ramenu ni za šta. I onda sam otišao na operaciju, oporavak je bio 6 mjeseci, ali ono što generalno je mene stvarno i kupilo je da ostanem tu, su bili ti ljudi u klubu i nekako odnos prema meni tamo. Ok, ja sam zaslužio time što sam igrao dobro i nikad ja nisam pravio nikakav problem, ništa, nisam, pravio ni probleme van terena i nekako ljudi to vole. Ljudi vole da si profesionalan, da se odnosiš prema poslu ili sportu ili bilo čemu profesionalno. I onda sam otišao na operaciju, mislio sam izgubit ću ugovor, ja sam se vratio sa oporavka, poslali su me u Priboj da se oporavljam jer mi tamo imamo i dobar rehabilitacioni centar i prirodno to nalazište tople vode koje stvarno pomaže u oporavku povreda. I otišao sam u Priboj, bio sam par mjeseci, oporavio se, vratio sam se i još nismo ni znali hoću li ja se vratiti da igram. Da li ću se vratiti u tom nekom punom kapacitetu kao ranije, ali i pre nego što smo znali bilo šta, oni su meni došli sa novim ugovorom na 100 i kao mi hoćemo da produžimo na neodređeno, a na neodređeno znači da imaš ugovor za stalno. I kada imaš ugovor za stalno, ti onda dobijaš i taj permanent resident permit, dobijaš tu stalnu dozvolu boravka i rada u Finskoj ili bilo gdje u Europskoj uniji, što kasnije vodi i ka državljanstvu i svemu ostalom, što je bio moj taj ultimativni cilj, da nađem zemlju gdje ću ja se skrasim, gdje ću napravim i porodicu i sve i oni su to uradili za mene, bez znanja da li ću ja da se vratim, kako ću se vratiti. Ok, ja sam se vratio, spreman i igrao sam i nastavio sam da igram, posle toga promenio još par klubova i završio karijeru sa 32 godine kad sam bio 3. strelac lige. Jednostavno je to bilo ja sam osjetio da ja više nemam šta da dam i nekako mislim da je pošteno da kad ne osjećaš više da možeš ti da pomogneš ni klubu, ni sa igračima, ni bilo šta, kažeš ok, ovo je bilo dosta od mene. Da se ne lažemo, da se ne zavaravamo, da samo ne ide nizbrdo, jer opet ja smatram da sam ja sa poprilično nekim
možda i ograničenim mogućnostima napravio poprilično dosta za sebe i za svoju karijeru, da bi ja sad tu sve to nekako produžio za 2 godine i možda sve to nekako doveo neki rizik da sad to ne izgleda onako kako ja mislim. Ja sam nekako odlučio da završim pod svojim uslovima karijeru i pošteno i časno i tako sam i završio. I to bi otprilike bio taj rukometni put ukratko. U međuvremenu za te godine koliko sam ja igrao rukomet u Finskoj, supruga se pridružila, tada devojka je došla posle 2 godine u Finsku sa mnom, gore smo se venčali, ona je isto iz istog grada kao i ja, znamo se skoro ceo život i nekako onda kad je ona došla, onda je sve već postalo i mnogo lakše. Posle par godina je došao i Vuk i sad nas je 3 i to je otprilike što se tiče rukometnog tog nekog života u Finskoj, koji za razliku od mnogih tih zemalja gde je rukomet možda na profesionalnijem nivou, tamo igrači uglavnom rade i treniraju. Ja sam bio i mislim da sam i dan danas jedini stranac koji je samo igrao rukomet. Ja nisam radio, bio sam full profesionalan, trenirao sam 2 puta dnevno, pomagao u treniranju juniora, ali nisam radio ni u kakvoj firmi niti bilo šta. Što isto neki pokazatelj opet da ti ljudi nisu htjeli sad nešto mene možda i da opterećuju previše, nego su stvarno bili zadovoljni sa tim što ja radim i nije bilo potrebe. U klubu u kojem sam igrao bio sam i prvi stranac kapiten, tako da sve to za mene, ne znam, sad da se vratim 20 godina unazad verovatno i da mogu da biram, izabrao bi isto. Zato što sam prošao taj rukometni put na svoj način, sa povredama, bez povreda nije ni važno, ali na svoj način i pod svojim nekim uslovima da mogu sada budem zadovoljan, kažem, ok, bilo je to super. Super iskustvo i verovatno bi uradio isto. Mislim, to te oblikovalo i za trenera, zato što ti si kroz taj sportski put isto naučio puno stvari, ono što si rekao, sami disciplini, borbi, u biti sport je na neki način imitacija života. Absolutno. Ideš gore, dolje, imaš poraze, imaš pobjede i tako dalje, tako da je to u biti na neki način ono najbolje što može za osobu napraviti da ga izgradi. Tebi sve ovo što si rekao, kad se vraćao nakon povrede, vjerojatno je bilo i dobrih utakmica i loših utakmica i kluba i treba se adaptirati. To ti je pomoglo sigurno u privatnom životu, a kasnije u trenerskom poslu jako puno bolje razumiješ i sportaše i sve. No, apsolutno. Mislim da generalno, pogotovo taj period kad se sportisti povrede, mislim da je taj period važniji nego kad si zdrav. Važniji iz razloga što ti tada gradiš i samopouzdanje, ti tada gradiš i svoj mentalni sklop i dovodiš u pitanje mnoge stvari, zato što ne idu, kao što si rekao, ne ide sve kako se planira i onda neku utakmicu posle povrede odigraš dobro, super, vratio sam se, onda sljedeća loše, ti osjećaš bol, osjećaš pritisak u glavi, sve i onda ja ovo neću moći i nekako mislim da to zapravo, kao što si rekao, oblikuje nas i kao ljude za život samo, ne samo za sport. Mislim da je sport stvarno imitacija života. I ovo to pokazuje tvoj karakter, pazi, ti nisi imao straha, ti si išao u Tursku, išao si u Tunis, išao si u Finsku, nije lako, ja imam puno sportaša koje sam trenirao, pa im se teško maknuti iz Zagreba. Znaš, a ti moraš na taj način riskirati, sad odeš sa 15 godina od kuće u neki drugi grad, trebaš se brinuti za sebe, nije to lagano. Ono što me zanima, kad si krenuo trenerskim putem? Pa ja sam u suštini nekako, ja volim da planiram stvari napred. Da ja već kad sam završavao rukomet, možda 2 godine pre nego što sam prestao da igram, ja sam upisao gore u Finskoj taj neki, to nije kurs zapravo, to je edukacija koja traje 2 godine i gde to je edukacija za personalnog trenera i kondicionalnog trenera, ali ti u sklopu te edukacije imaš i kurseve vezano za biznis, za oporezivanje, da te stvari, kako da vodiš svoju firmu, svoj posao, pa onda imaš i kurs za nutricionizam. Tako da je to je, ne znam, taj neka Europe Active organizacija koja daje te sertifikate i koja je priznata. U suštini to je 2 godine škole, nije to baš samo kurs. Ja sam krenuo sa tim pre nego što sam prestao da igram rukomet, zato što, nisam zaradio ja milione, sad da ne moram da radim ništa i većina nas ne zaradi milione u mnogim sportovima. Onda sam planirao, šta sad? Šta će se desiti? Ja imam sad 30 godina tada. Šta će biti za 2 godine? Šta će biti za 5 godina? Treba uzimati u obzir da kad pređeš 30 godina, svaka povreda je možda znak da nećeš više nastaviti. I onda sam ja razmišljao, krenuo s tim putem i onda kad sam završio školu, nekako se to poklopilo sve, verovatno zato što sam i onda našao neku mogućnost da ne zavisim samo od rukometa, možda je i došlo do toga da nekako i telo popusti i da kaže, sad je dosta, ne moram više
da igram, ne moram više da mi to bude osnovni izvor prihoda i onda sam osjetio nekako da sam prazan, da nemam šta da popunim. Kad sam prestao da igram s rukometom, krenuo sam da radim kao personalni trener sa rekreativcima i nekako meni to od početka nije to meni bilo to, jer mislim da generalno kada izađeš iz profesionalnog sporta, ti i dalje i trening i sve gledaš kroz prizmu profesionalnog sporta. Da, malo drugačije gledaš kroz sebe, gledaš kako si ti, a sad rekreativac ima neku transformaciju, želi se bolje osjećati, a ovdje prolaziš neke granice. Pa da, ti kad kažeš rekreativcu, ne znam, za sportistu 2 puta nedeljno je premalo, to je ništa. To niko ne radi 2 puta. Ali kad ti dođe rekreativac i ti mu kažeš hajde da probamo barem 2 puta nedeljno, a on ima i posao i porodicu i ne znam, stresan život i sve, pa on ne može da uklopi možda 2 puta nedeljno i ti kažeš ok, nema od ovoga ništa. Umjesto da razmisliš malo iz njegovog ugla, kažeš pa ok, čekaj, moj da probamo si 1 put nedeljno i 1 put je bolje nego ni jedan. Istina. I onda se ja nisam baš dobro snašao u tome i nisam se ja dobro tada snašao ni u prodaji. Da. Zato što ja ne znam kako je danas, ali generalno teretana u kojoj sam ja radio tamo, ti bukiraš potencijalnog klijenta, ti radiš prodaju i onda kad uradiš prodaju, onda daš procenat teretani. Da. Nisam se ja snalazio u tome da prodam ja to, da prodam sad ja sebe, svoju uslugu. A opet specifičnije je to, danas je to drugačije, sve posle 10 godina iskustva, zapravo ne 10, 8 godina iskustva je to malo drugačije. Ali nisam se tada u tome snašao sve u radu sa rekreativcima i sve. I onda je slučajno iskočilo da prijatelj jedan, Davor iz Poreča, koji je teniski trener, je živeo u Helsinkiju i mi smo se slučajno upoznali tamo vamo i onda kao, šta radiš, jesi dalje u rukometu? Ja kažem, pa da, jesam, ali ne planiram dugo da ostanem i on kao, pa šta ćeš da radiš? Ja mu ukratko objasnim da sam završio za kondicionalnog trenera, fitness trenera i on kao, pa ajde ja radim sa teniserima, ajde da ti dam par mojih juniora da kreneš. I tako kreće sad tenis priča. U suštini, u koju sam ja tada ušao pre 7-8 godina i danas sam tu, nisam izašao iz toga, ni ne uzimam sportiste iz drugih sportova, nekako se to namestilo tako da ostanem samo u tenisu, ali to je bio taj sami početak u tenisu. Opet, sad smo mi na Balkanu, pa ovdje ljudi imaju i dalje te stereotipe, Srbin, Hrvat, Bosanac, ovako onako, i to je meni važno da naglasim, zato što ljudi koji možda imaju stereotipe, ja se nadam da mlađe generacije nemaju i da ih to, kao što i nas to ne dotiče, ali nebitno. Da naglasim da u nekoj državi 2500 km odavde se nađu Srbin i Hrvat i Hrvat pomogne Srbinu da započne svoj posao. To je nešto ja ne mogu da zaboravim i meni je Davor veliki prijatelj i Davor je mene pitao da krstim njegovu decu i nekako je to preraslo kasnije u mnogo više, možda čak i od prijateljstva, neki odnos koji je mnogo, mnogo bliži kao član porodice. Ali da skratim priču, u suštini krenuo sam da radim sa 2 ili 3 njegova juniora. Ispostavilo se da smo mi trenirali u najvećem teniskom klubu u Finskoj i onda već vremenom, ja sam tu dolazio skoro svaki dan, radio sa drugim juniorom, ali ti u tom klubu imaš 22 terena unutra i 1500 juniora svaki dan tu. I onda treneri koji su prolazili, teniska zajednica je na svetu mala, a ne u Finskoj je tek mala. Svi znaju i onda se ljudi počnu da pitaju, ok, ko je ovaj čovjek sad na terenu, šta on tu radi, otkud on ovdje? Ja nisam u tenisu, ne igram tenis, danas pokušavam da igram tenis, ali nisam ja igrao tenis, ne poznaju me, međutim njima se svidi to što ja radim. I onda malo po malo mene taj klub tu u dvorani, koji je najveći, koji ima 1500 juniora, me kontaktira da dođem na razgovor za posao. Ja sam otišao na razgovor za posao, taj isti dan sam i dobio posao i krenuo da radim u tom klubu. I onda je vremenom to sve raslo, broj igrača koje sam imao, grupe koje sam vodio i sve ostalo, dok se nije desila korona. Desila se korona i generalno ceo svet je stao, igrači ne putuju, dosta profesionalaca tih igrača iz Finske se vratilo u Finsku i sad oni tu nemaju ni kondicionalnog niko. Ako imaju neke privatne kondicione, oni nisu tu, oni su u drugim nekim državama i ja onda završavam recimo posle, par meseci posla u tom klubu, završavam da imam 4 profesionalna igrača, među njima i neke koji su bili top 50 ATP tada. A mislim, moj početak, ti znaš moj početak u tenisu, zato što prvo što sam ja uradio kad sam ušao u teniski klub je bio kontakt sa tobom, znajući da si radio sa vrhunskim igračima, da si bio na turu dugo godina i sve. Ja sam nekako našao kontakt na Instagramu i hteo sam da krenem da učim od tebe, jer mislim da nešto što ne znaš treba da pitaš ljude koji znaju to da ti pomognu.
Jer ti ako ćeš sam da neke stvari učiš, pa mnogo će ti više vremena trebati nego da pitaš nekog ko već to sve zna. Onda sam krenuo sa tobom tu sertifikaciju i sve druge tvoje sertifikacije koje si imao, saradnja koja je kasnije prerasla i u mentorstvo i sve, koja je meni bila od ogromne pomoći na početku, jer iako ja dolazim iz profesionalnog sporta i sve, tenis, možeš se složiti sigurno, je mnogo drugačiji od drugih sportova. A specifičan je zbog svega, i zbog putovanja, i zbog trajanja, i podloge, i tipova igrača, i baš je puno individualni sport, i mentalni sklop. Mentalni sklop, stvarno je, mislim, jedino s čime bi mogu usporediti možda tenis i skijanje. Tu su nekim stvarima i golf slični. I možda golf. Da, u golfu nisam imao iskustva, ali mislim da je tu slično. I problem je taj što stalno putuješ. To je totalno drugačije od toga kad igraš rukomet ili nogomet, pa si u jednom gradu, znaš da je utakmica za vikend, znaš koliko je kola. Ovdje ništa ne znaš koje ćeš turnire igrat, ne znaš ili ćeš ispast prvo kolo, ili ćeš igrat do finala, ili će meč trajati pola sata ili 4 sata. Tako, to je ono puno nepredvidljivih faktora i tu ono što ti kažeš, ko nema iskustva, ne zna kako. Ja sam imao puno mladih trenera, idu i sad ideš u Australiju. Ako nisi nikad bio u Australiji, jet lag, vrućina, sunce, magnezij, soda bikarbona, putovanja, ništa ne znaš i onda tu padneš ovoga, ne padneš možda sa trenizima, padneš sa nekim drugim stvarima, osim toga trenirati muškog i ženskog, juniora, starijeg, to je totalno sve drugačije, tako da, a to ne možeš naći u knjigama, to ti baš mora neko ispričati ko je to prošao. Za tebe neki mladi trener pita, ti mu možeš tu dati puno dobrih savjeta. Pa da, ali to je ono što je meni trebalo i nekako, mislim iz ove ranije priče isto i što se tiče moje škole i svega, ja nekako volim da sam pripremljen. Ja sam i jučer tebi poslao poruku, jel imaš neka pitanja, šta ćemo da radimo sutra, samo da ja budem pripremljen. Da. Ne moramo mi da idemo u detalje i sve, ali ja volim da sam pripremljen i to je bio i glavni razlog što sam ja tebe tada kontaktirao, zato što ako ja nešto ne znam, a ti znaš, čekaj, daj te kontaktiram da napravimo neki dogovor da i ja znam. Pa će onda sutra mene neko kontaktirati da podelim svoje znanje i to tako ide, da znanje se deli, nadograđuje i svi rastemo. I onda sam, sa tim znanjem koje sam sticao od tebe, koje si mi ti prenosio, ja sam gradio neki svoj put i mislim da je nemoguće čak i kad imaš najboljeg mentora na svetu da i to nije dobro za jednog trenera da usvojiš apsolutno sve. Mislim da moraš da gradiš... To je najveći problem, ja svima to kažem, nemojte biti, i čim ti mentor kaže samo ovako, nikako drugačije, to isto nije dobro. Ja kažem ljudima, ovo je neki sustav, ovo su neke ideje, pokupi od mene, pokupi od ovo, pokupi od mene, napravi nešto svoje, iako se puno stvari ljudi poklapaju, ali moraš imati neki svoj pristup i neki svoj način. Tako je, mislim da je jako dobro čuti iz prve ruke kako stvari funkcionišu, ali ti da bi bio dobar trener i da bi mogao da je gradiš sebe i da rasteš, ti moraš da isto napraviš sebe, da ti imaš nešto svoje, šta ti unosiš, pa ne znam, ako ti radiš recimo trening, ne znam, eksplozivnosti pliometrije na ovaj način, ja mogu da iskoristim te neke principe koji su nauka, koji moraju da se koriste, ali iz nekog svog ugla, pa da nekako, ne znam, ubacim neki svoj personal touch u sve to da bi to ispalo još i bolje, možda ili nešto moje. I tako sam ja sebe gradio kroz sve ove godine, ali nekako uvek se ja osvrnem malo i na to iza sebe i uvek se osvrnem na ljude koji su duže od mene u svemu ovome, da pitam za mišljenje i sve, zato što mislim da dokle god mi sebe preispitujemo, mi imamo šanse da budemo bolji. Kad dođemo do toga da više ne preispituješ, da misliš da je ovo najbolje, onda je to, ti si dotakao plafon i više nema ni rasta, ni svega, samo možeš dole. Ovo si dobro rekao, na šta ti je stvar, recimo ja, kako se radi dosta u skijanju i sad to na svojim nekim trenerima isto pričam i sad imaš, ne znam, Antu Kostelića koji je hrpu stvari rekao. Sad neke stvari rekao, sad tebi se čine malo čudne. I budeš 5 godina u tome, 10 godina na kraju, gledaj, čovjek imao pravo. Meni je Steve Maxwell hrpu stvari rekao onih prije 10 godina i sad sam shvatio šta je htio reći. U to vrijeme je bilo malo čudno. Kaže, neću nikad zaboraviti Avija Kovalcu kad smo radili sa Milošem Raonićem i sad to neke vježbe napravio. Ja gledam, sve mi čudno bilo. Jednom trenutku kaže Mavi, znaš, nije mi malo jasno, znaš. Kaže Marino, kaže, ti ideš u dućan, ja se vraćam iz dućana. Rekao, Avi, sad mi je sve jasno. Na kraju je puno toga imalo smisla šta je on napravio. Samo se nekako kosilo sa mojim nekim razmišljanjima i stavima. Bilo mi čudno šta sad, koje je ovo vježbe, zašto ovi pokreti, kako je to isperiodizirao. Bilo mi je čudno, ali kasnije sam shvatio da čovjek ima iskustva, ali radi, ne znam, u Makabiju iz Tel Aviva 25 godina i prošao je te neke stvari, samo ti je teško to, zato je najgore kad si isključiv.
Dosta mladih trenera, zašto ovaj ne radi ovo? Ja sjednem sa starijim trenerom, sjeo sam jedanput sa Miljankom Rakom, sjeo sam s ovima i nije me biti toliko zanimalo oko vježbe, nego kako si uspio ovog igrača natjerati da ovo radi, kako si u ovom klubu radio, više su me zanimali ti principi, a sad dalje uzeo za zadnju ložu vježbu na fitbolu ili si ti uzeo nordijski hamstring ili nešto, to mi je bilo manje bitno koliko mi je bilo bitnije ovo. Onda sam tu shvatio, vidi šta to ima, Ja mislim da je to bitno kod mladih trenera, da uzmu od starih trenera, oni često pa šta ne koristi ovu dijagnostiku, šta ovo. A ljudi su 70. godina imali uspjehe, 80. kad nije bilo toliko tehnologije, pa su opet znali. Opet se često puta vratiš na te neke, ko što je profesor rekao iz Beograda, kaže, nove stvari su često puta stare zaboravljene stvari. I to je istina. Baš smo sad pričali, moj trener i ja, nešto oko trčanja. Ja na kraju imam program da smo na fakultetu imali baš od Miljanka Raka gdje je 200 metara koristio kao dionicu, pa spušta sa 36 sekundi, 34, 32, ovo pa je fartlek sa 3-1 na 2-1 na 1-1, a taman mi on krenuo pa kao najbolja dionica 200 metara. Rekao da, meni su to objasnili na faksu, 2004. čovjek objasnio. I sad je on negdje vidio da je 200 metara najbolja dionica. Tako da često puta se to odvrti, ali je super kad ti neko objasni zašto tako radi, makar ti ne prihvatio možda ili radio drugačije, ali volim vidjeti nečije stajalište koje je dugo u tome, tako da se tu potpuno ovoga slažemo. Ne, apsolutno, ja mislim kad počinješ, kad si mlad, mislim da je jako važno da imaš zaleđeno, da imaš nekog prema kojem možda se okreneš da pitaš u tim trenucima kad ti dalje nemaš dovoljno iskustva da kažeš čekaj, ovo radi, znam ja da ovo radi. Da se okreneš, pitaš, ima li ovo smisla što ja radim, da li je ovo dobro? I neko ko će iskreno ti kaže, čekaj, vidi, ja bi ovo možda uradio malo drugačije, ili ovo je dobro što radiš. I da na neki način dobiješ i feedback kako možda rasteš, kako možda budeš bolji. Ako ti je cilj da budeš bolji, ako ti nije cilj da budeš bolji, ako je cilj samo da budeš tu gdje jesi, onda ne treba nikog da slušaš, radi kako radiš. Ja sam siguran da će se za svakog naći neki klijent. Ali ako ti je cilj da budeš bolji, ako ti imaš ambicije da, ne znam, da radiš na nekom svetskom nivou, da se ne okrećeš samo na svoju zajednicu i svoj grad ili kako god svoju državu, onda mislim da je važno, pogotovo na početku, da imaš nekog koga ceniš, za kog znaš da je dobar i da možda ti pomogne. Kasnije ti kad prođeš par godina i stekneš nekog iskustva i sa drugim igračima i sve, onda tebi i dalje treba neka osoba da ti kaže, samo da ti kaže vidi ovo je dobro, da te gura i dalje, ali ti ne dovodiš više u pitanje toliko metode koje radiš, zato što sad već si ti probao na stotinama igrača, verovatno ja u mom slučaju na više stotina igrača i znam šta radiš, šta ne radiš, šta za koga ima smisla, šta nema. Kakvi su tipovi igrača, kakvi su u glavi, ne samo fizički. Ali u suštini, da, tako sam ja počeo u tenisu. Korona se desila, onda sam ja krenuo da radim još više sa profesionalcima, onda sam krenuo da to sve što radim postavljam i na društvene mreže. Samo onako, bez ikakvog očekivanja da hoću postaviti šta mi radimo, međutim to je zainteresovalo ljude. Verovatno zato što je bila korona, nisu znali šta će, nisu imali pristup trenerima i svemu, da su krenuli stvarno da dolaze neke nenormalne cifre i pregleda i pratioca i followera i to se nekako sad zavrtelo sve i ja sam opet, kao što, evo već treći put kažem, ja nekako volim da razmišljam unaprijed. Ja sam onda razmišljao, ok, čekaj, kako ja da iskoristim sad ovo što se dešava, ovaj momentum koji neće sigurno trajati večno, kako da ga iskoristim da sebi olakšam. I onda sam ja krenuo da razvijam svoj online posao, uporedo sa jako velikim brojem igrača uživo i grupama i sve. Svet je počeo da se vraća u normalu, korona je krenula da popušta, krenuli su da se vraćaju u grupe i onda sam ja u jednom trenutku, ne znam, završio da radim 70 sati nedeljno u klubu, u svojoj firmi i online, jer sam nekako video, ne znam, jako sportista sam, nemam ja problem sa autoritetom, ali ja volim da stvari budu profesionalne i organizovane dobro. Posle nekog vremena u klubu u kom sam radio nažalost nisam bio zadovoljan kako je to organizovano tamo. Ok, tamo su veliki brojevi, tamo je mnogo veliki broj igrača, mnogo veliki broj trenera. Iako sam ja bio relativno brzo i unapređen i došao do toga da ispod sebe imam i par fitness trenera i par fizioterapeuta koji su bili u tom timu zajedno sa mnom i počeo da radim i za tenisku federaciju, Finske i sve. Opet imao sam ja dobru poziciju, ali opet nisam ja mogao sve da odlučujem. I ako mi se stvari ne sviđaju način na koji se rade, a ja ne mogu da odlučim da ih promenim, ja onda sam generalno tražio šta mi je alternativa tome. Pa alternativa je da gradim svoje. I onda sam krenuo da radim. Kad gradiš svoje, ti ne možeš samo da kažeš ok, sad napuštam svoj posao i započinjem svoje. To tako ne ide. Ja ne znam nikog ko je tako napravio. Osim ako nemaš neki veliki
neku veliku sumu ušteđevine da kažeš ok, mogu živim 3 godine sa ovim, sad ću da gradim. Ja nisam imao. Onda sam ja radio u klubu puno radno vreme, 40 sati nedeljno i otvorio sam svoju firmu i radio sam još dodatnih 30 sati nedeljno, što na kontentu za društvene mreže, što na tom organizovanju online posla, što uživo sa klijentima u dvorani. Na kraju se to isplatilo posle 6 godina, 7 rada velikog broja sati nedeljno, se isplatilo da ja sad više ne radim toliko. Ja ne radim nekad ni 3 sata nedeljno, ali se to namestilo tako na osnovu ovih 7 godina gdje sam ja imao ogroman broj sati. Pa to je jedna bitna poruka da bude svim trenerima, često puta ljudi za nekog ko radi online ili za nekog ko radi manje, a radi uživo, često puta ja bi tako da, ali zaboravite ovih 7 godina plus ovih od 8 godine rukometa. Tako da je tu bilo nekih 15 godina, stvari 20 godina tvoje karijere, rukomete gdje si ti se gradio ko sportista, probao hrpu treninga na sebi, naučio odnose sa ljudima i radio ko pas 70 sati tjedno. Tako da trebaš to proći da bi kasnije mogao raditi manje, raditi online. Ono što je rekao, ne znam je to rekao Hormozi ili neko, ali mislim da je on rekao first you learn it, then you earn it. Znači prvo ulažeš u znanje, znači ko što si rekao i edukacije i ovo i ono i sve to, puno rada i onda kasnije ti dođe zarada za pod uslovima manje rada, ali to nije manje rada na način da ti sad manju vrijednost daješ, ti daješ veću vrijednost, samo si ti postao sposobniji da u sat vremena riješiš više problema. Znači prije ti je možda trebalo 3 sata da napraviš jedan program, a sad ga možeš napraviti u 10 minuta. Ko što je rekao, ne znam, Picasso, došao i nacrtao u 2 minute, rekao evo $50,000. Kažu, $50,000 minuta je bila. Da, minuta i mojih 30 godina vježbanja svaki dan po 20 sati. Tako da je to. Tako da ljudi moraju to razumjeti da ovo što Nikola dođe, gleda, vidi tenisača, skenira, vidi kako se kreće, šta treba i može mu dati rješenje, to je najbitnije da riješi problem. Da li će on riješiti problem u sat vremena ili će riješiti problem u 3 mjeseca, je nebitno, on je dao tom sportašu rješenje i to rješenje košta. Tako da morate svi koji slušate, pogotovo mlađi treneri, shvatiti da bi došli do toga što je Nikola došao, morate proći određen put. A sa mentorom, sa edukacijom možete ubrzati taj put, ali ne možete ga ubrzati da bude mjesec dana umjesto 15 godina, ali može biti 5 godina umjesto 15 godina. Jedina ta stvar u današnje vrijeme, vjerojatno to ide brže, ali jednostavno morate taj put trnovit proći. Ovo što Nikola kaže 70 sati, meni je to isto podnormalno bilo. Ako ne radiš 10 sati dnevno minimalno, 6 dana u tjednu, teško da možeš biti uspješan u bilo kojem poslu, ne samo u trenerskom poslu. Znači to je ta neka cifra, ne znam, 60-70 sati, to je ništa, znači radiš i 15 sati dnevno, to je normalno. Da, mislim, to je u prosjeku bilo tako, recimo nekih između 65-70 sati, i ja se i dalje sjećam tog rasporeda, kako sam imao sam 4 dana u klubu u kom sam radio, tipa od 7:15, u 7:15 ujutro mi je počinjao prvi trening, a zadnji se završavao 8:30 uvečer. Između toga imao sam pauzu od 12 do nekih 1:30, gdje sam imao pauzu za ručak, ali dalje sam pod istim krovom, znači ne ideš nigdje, tu si dalje. I onda sam imao još utorak, čini mi se, i subotu svoj posao. Ali mislim, ono što si ti rekao, ja ću se vratiti na to isto, da nekako danas i društvene mreže i sve to propagira da ti dođeš samo na to, sad ću ja da počnem online posao i ja ću da zarađujem odmah. Društvo se fokusira, ljudi se generalno fokusiraju na krajnji rezultat, a ne na to kako si ti došao do tog rezultata. I svi vide krajnji rezultat. Ok, društvene mreže su takve da ti pokazuješ samo highlight svog života. Niko ne pokazuje tamo kako mu je kad ne znam, pati ili je, znaš, umoran ili sve. Ljudi lažu da im je dobro, neće niko laga da mu je loše. Pa da, tako. Ali to je isto mač sa dve oštrice, zato što osobe recimo sa 18-20 godina, koji nisu i dalje emotivno zreli i nisu još uvijek kompletne ličnosti, oni gledaju nekog tamo i zavide na tome, misle kako je njemu život lak, razumeš? A to nije tako, to nije realna slika. Društvene mreže nisu realna slika. Aha. I mislim da način na kako se koriste društvene mreže isto različito za svakoga. Ako, ne znam, ti i ja koristimo društvene mreže za posao. S vremena na vreme normalno ti ćeš provući neku privatnu stvar zato što trebaju i klijenti, potencijalni klijenti, da vide da si ti normalna osoba, da imaš porodicu iza sebe, da nisi ti samo neka mašina koja samo štanca trening programe.
Ali uglavnom se koristi za to da ti imaš neki publicitet, da ljudi vide to što ti radiš. Ali daješ vrijednost, mislim, ti si dao stotine vježbi, ja sam hrpu vježbi od tebe vidio, hrpu vježbi sam uzeo da radim sa svojim sportašima, znači ti si dao besplatnu vrijednost, a za tu vrijednost si odvojio svoje vrijeme i novac. Odvojio si vrijeme da to snimiš, odvojio si novac da ti neko snimi, titluje ili ti ili neko, opet da to ti radiš. Izvim sad te prekidao, nisam za to odvojio, ali vratit se na to. Da, ali kažem, jednostavno odvojiš, mislim, ja znam kad mi neko snima titluje i tako dalje, da moram to platiti i dam besplatno određene vježbe i treninge da bi ljudima pomogao. To je neko nesebično davanje i onda ti se kasnije to vrati kroz ovo. Tako da ipak radiš kroz sve svoje društvene mreže da ljudima daješ određenu vrijednost i to je najbitnije, da daješ ljudima određenu vrijednost, jer dosta ljudi kroz društvene mreže provuku, ovo što si rekao, highlight svog života i sad ljudi ih prate zato što im zavide na tom životu. Aha, i ovo je naš Marino je bio u New Yorku i Nikola je bio u Japanu, kako je to super. A nije poanta da ti pokažem di sam uživo, nego je poanta da ti kroz to dam savjete o treningu, savjete o vježbanju i da neki tamo, ne znam, iz Bihaća, neki tamo iz Novog Sada vidi rekreativac ili vidi sportaš, gle, mogu bi ovu vježbu od Nikole koristiti, ovo mi je baš super, gle, ovo od Marina mi je dobro, gle, ovo je dobar savjet, ovo će mi možda promijeniti život. I mislim da jedino na taj način ti se može kasnije vratiti u poslu i životu te stvari, a moraš ići s tom namjerom, a ne da sad se pod navodnicima hvališ, mislim, to je jedan od načina. Apsolutno, ja mislim da bi uspio ti zapravo moraš da daš mnogo besplatnih stvari. Da bi došao u tu poziciju da tražiš da naplatiš od nekog nešto, ti moraš da daš prvo dosta stvari besplatno. I to je ono što možda neki mladi treneri ne razumeju, da ti ne možeš da kreneš odmah, niti možeš da naplaćuješ neku visoku cenu za trening, za svoj coaching, ali isto tako da moraš prvo da daš nešto da bi se vratilo, da bi mogao da dobiješ klijenta. I ja sam isto postavljao i snimao godinama, ali nekako, znaš kako je bilo sa mnom? Tako što ja sam uglavnom bio na ograničenom budžetu uvek. Znaš, ne znam, živiš u inostranstvu, supruga prvo nije imala ni pravo da radi, prvih par godina nije ni mogla da radi, nije znala jezik, nije imala pravo, čekala je 2 godine tu resident permit da bi uopšte mogla da radi. Onda ti živiš na jednoj plati, onda ako ćeš ti da ne znam, da možeš da priuštiš neke stvari, onda moraš da planiraš sve to. U mom slučaju je bilo tako da ja sam otvorio svoju firmu sa 170 eura, toliko košta u Finskoj da otvoriš ovu DOO. I onda sam krenuo sve sam da radim. U suštini, od plate ovamo, iz kluba, sam krenuo da, ne znam, kupujem opremu, šta mi treba za snimanje, šta mi treba za trening i sve ostalo. Počeo sam da snimam, onda kad ne znam nešto vezano, ne znam, za editing ili za bilo šta za snimanje, ja onda odgledam 20 YouTube videa po pola sata, po sat i naučim. Ili kupim neki kurs koji traje mjesec, 2, kupim, prođem kroz to i onda znam kako se to radi. Opet, meni to je nekako više isplativije bilo nego da znaš, sad uzmem da platim nekog da mi to sve pravi. Pogotovo u Finskoj su cene nenormalne, skupe i onda sam ja nekako uvek, zato kažem, radio sam dosta, zato što u to što sam radio nije to samo bilo 12 sati dnevno držanja treninga, bilo je tu i snimanja i editovanja i svega. To je isto rad. Pa to je sve rad, zato što, znaš, ne radim ja to zato što, ne znam, hoću da budem cool nekome, nego zato što planiram da napravim nešto od toga. I onda sam ja i snimao i editovao i dan danas i snimam, editujem sam, ali naučiš ti to sve. Znaš, ti kad si privatnik u bilo čemu, nebitno da li držiš kafić ili si trener ili šta god, ti moraš da znaš posao i da prođeš sve i da prođeš i ne znam, i čišćenje dvorane i pravljenje treninga i vođenje posla i plaćanje poreza i rad sa knjigovođom i sve ostalo, sve to ti moraš da prođeš da bi znao kako funkcioniš i onda sutra ako poraste posao da normalno možeš da zaposliš nekog, ali da ti znaš šta ta tvoja osoba radi. Da, moraš imati polugu kasnije da bi bio brži. U biti ti zaposliš kasnije nekoga da brže radite. To, ali opet moraš ti proći stav taj posao. Mislim, ali tako i savjetuju. Mislim, imaš u fitnessu, imaš čovjeka koji ti se javlja, ne znam, na oglas, imaš čovjeka koji radi prodaju, imaš čovjeka koji radi retenciju, koji radi ne znam, admina, imaš trenera, ali ti bi trebao kao voditelj, kao vlasnik to sve proći da znaš šta se događa tim pojedinim stvarima, tako da je, mislim, svi su to prošli, mislim, ja sam si na početku slagao video i editirao, nisam ušao duboko kao ti, nego sam kasnije uzeo ovoga ljude koji mi pomažu, tome nisam vičan, a i nisam vremenski bio, ali sam puno drugih stvari radio, ali kažem, ali to je jedini način, ako si ograničen budžetom, a jednostavno ti moraš snimati, ja znam hrpu trenera koji su si morali sami internet stranice napraviti, ali
I ja sam svoje napravio. Ti si svoju napravio. Ja sam svoje napravio. Pa da, ali opet kažem, meni je u redu jedno i drugo. Znači, ako ti imaš mogućnost da sada za sat vremena zaradiš određenu sumu, a tebi će trebati 3 sata da izedituješ video koji bi te koštao pola od toga šta ti zaradiš za sat vremena, ili nebitno 30% ili šta god, onda je bolje platiti nekog. Ali generalno ja nisam mogao da naplatim svoj sat u Finskoj koliko bi me koštalo da mi neko izedituje jedan video. Nego bi morao da radim mnogo više sati i onda samim tim bi ugrozio svoj budžet. I onda već kad sam krenuo to da radim, naučio i sve, onda kasnije nije bilo potrebe, zato što sam kasnije kako sam nekako i širio posao i sve što više širiš posao, nekako je cilj valjda svima da kupiš vreme slobodno. Znači, sve što skaliraš posao, a kupiš si slobodno. Kažu kad nemaš novaca imaš vremena, kad imaš novaca nemaš vremena i onda u biti kupuješ jedno sa drugim. Meni je to i bio cilj i onda u suštini ja sam napravio tako da sad imam dosta vremena i onda sad mogu da editujem. Sad me čak i smiruje to da uradim i da se odmah razumemo. To što ja postavljam društvene mreže nije to sad neko editovanje, ne znam, profesionalno ovako, onako. Ali za moju publiku je to sasvim dovoljno, zato što i moja Instagram stranica nije entertainment, nije zabava. Nije. Ja dajem neku vrednost ljudima kojima je potrebna i to je sve. To ne mora sad da bude najbolje snimljeno, ali je bitno da je vežba dobra i da će ljudima da koristi ta vežba. I onda ja sad imam vremena i sad snimam, manje radim, osim kad putujem sa igračima, ali to je moj cilj bio. Moj cilj je bio da recimo dok je Vuk još uvek mali, moj sin, da ja napravim posao takav da ne propustim ništa prvo. Da ne propustim ni prvu reč, ni prvi korak, ni prvi zub, ni bilo šta prvo. I sa srećom ili sa radom ili možda kombinacijom jedno i drugo, ja sam uspeo to i ja sam sad kući sa njim, on ide u vrtić, ali ne propuštam ništa prvo za vreme kad je on u vrtiću, ja ću odraditi sve što treba, da onda kad se on vrati iz vrtića ja mogu da budem 100% sa njim, da ne moram da razmišljam kako ću sad ovo izeditovati i to je u suštini cijela moja ideja je bila da napravim takav posao koji se posle dosta godina i ispostavilo se da je to moguće, da to može tako. I nekako, znaš, sad kad gledam sa ove distance, vredelo je sve to. U toku svih ovih 7-8 godina koliko sam ja radio, mnogo sati i sve, mnogo puta sam se ja pitao, čekaj, pa da li će ovo ikad biti? Pa onda ti radiš, ulažeš mnogo i truda i svega, ali nema rezultata, pa ti dalje razmišljaš što ja sve ovo radim, za koga ja sve ovo radim. Međutim, ti za tih 7-8 godina toliko nekih veština razviješ i toliko iskustva stekneš da posle 8 godina i usluga koju ti nudiš nije ista kao pre 8 godina. Ona mnogo više vrednosti ima i mnogo više možeš da ponudiš svojim potencijalnim klijentima koji posle godina poznavanja tebe na neki način preko društvenih mreža kažu čekaj, ok, on nudi vrednost koja meni treba, ja ću sada platim i da dobijem tu vrednost. Mislim, ono što Jim Rohn kaže, bitna je stvar kakva ti osoba postaneš na tom putu do svog cilja. Znači ti se promijenio, imao si određen motiv, pogotovo kad je tu obitelj, to je jak motiv, nije samo motiv ti kao ti. I onda od te svoje točke A do točke B do kojih si došao, naravno da je tu bilo prepreka, to ne ide ovako, nego ide gore dolje, ali si je ti na tom putu promijenio i postao si u biti, kad kažu bolja verzija sebe, napredovo si, što si rekao, ovim vještinama, stekao si neke nove vještine, ali osim toga ti si imao jednu stvar dobru što nisi imao izbora. Kad nemaš izbora, izbor je vrlo jednostavan, znači ne možeš se vratiti natrag, znači tamo si u Finskoj, boriš se, radiš se i jednostavno si došao do toga do čega je. Naravno da kažu puno stvari se dogodi, to zgora pogleda, nagradite uz Božju pomoć, ali ne može ni Bog sve, samo moraš i ti malo raditi. Znači ti stisneš jako i normalno kad ovo kažeš, otvorile su mi se ove stvari, te isporeća nazvao, ne bi te nazvali da ti nisi bio ispravan i da se ti nisi guro i radio i puno trudio. Naravno ti se stvari otvore. Tamo si radio ko pas, trudio si se, normalno su ovi tenisači vidjeli, pa gle, ovaj trener je stvarno super. Tako da kad me neko pita za neke stvari kako ste to otvorile, pojma nemam, ja sam to volio, radio sam po cijele dane kondiciju, ne dam te ljudi zovu. Sad zašto te zovu, a vjerojatno je neko prepoznao, ko zna koliko je tebe ljudi preporučilo. Da mi reci, kad si prestao raditi sa klubom i to sa savezom, ti si otvorio svoju dvoranu i si uzeo najam ili tako dalje. Tako si nešto napravio. Da. To ti je bio sljedeći korak. Tako. Pa u suštini, ja tu gdje smo živjeli u Finskoj, tu je 300 metara od nas teniska dvorana, koja je baš tada pravila i novi deo dvorane, imaju dogradili su još 2 teniska terena unutra, 3 padela. I onda su oni, to je već sad vreme kad ja imam i
neku veliku bazu ljudi na Instagramu i ljudi uglavnom znaju. Ja već radim i sa Savezom, radim sa tim Davis Cup i Fed Cup igračima Finske. Znači, ok, sad već ljudi znaju, izvinjam se, ko sam ja i šta radim. I onda me direktorka tog kluba, tu pored mene, blizu dvorane, pozove na kafu jedan dan. Kako bi mogao da dođeš da popričamo nešto? Ja kažem, ok, ja sam mislio zove me zbog posla nešto. Međutim, Maja me zove, kaže, vidi, mi gradimo ovdje novi ovaj deo dvorane i sad imamo taj jedan deo tu u dvorani od nekih 100 kvadrata koje mi ne znamo šta bi, mi bi da napravimo tu gym. Kao pa ako bi ti mogao normalno na bazi konsultacija i svega da nam pomogneš da mi napravimo da nam kažeš šta bi nam trebalo dopreme, pošto sad već radiš sa mnogo igrača i znaš da šta bi mi, kako bi ti to organizovao recimo da je za tebe. Ja kažem, ok, nije problem, uzmem i napravim im besplatno potpuno, nisam htio ništa naplatim, na prijateljskoj bazi, ok, šta mi je to sat ili dva da smislim. I ja im nađem sve i linkove na internetu, squat rack, dumbbells, kettlebells, šta god, kako bi ja to napravio za sebe. Postavio bio dole, veštačku travu, pa onda deo tamo gde su tegovi, gumiranu podlogu i sve to, onako kako bi ja za sebe napravio. I oni tako naprave, sve, kako sam im ja rekao, naprave. Međutim, znaš, ja dođem u tu dvoranu, malo nema tamo nikog. I to sad već godinu dana nema, to je stalno prazno. Ja onda već razmišljam, ok, moje nezadovoljstvo u klubu tamo raste, ne mogu da promenim ništa, ne možemo, došli smo do nekog nivoa, ne možemo više da napredujemo, da budemo profesionalniji jer ne donosiš sve odluke sam. I onda pričam sa suprugom kući, kažem, čekaj bre, ovo njima ovdje stalno prazno, daj da ja ih pitam da oni to meni izdaju. I to je bilo tad, ja se sjećam iz auta kad sam te zvao za to, kad sam ti rekao kakav sam dogovor napravio. U suštini, ja sam njih pozvao na sastanak i rekao, ok, ja prolazim ovdje barem par puta nedeljno, ovo je stalno prazno, šta vi radite s ovim prostorom? Pa mi imamo tu samo par grupa nedeljno, ali mi to ne koristimo. Ja kažem, ok, kako bi bilo ovako da recimo, ja preuzmem sve vaše grupe da treniram u klubu, to je bilo recimo, pričamo o nekom broju od 50 juniora u 4 grupe, ne znam, od najmanjih koji imaju 8-9 godina do najstarijih ovih 18-19 godina. Kako bi bilo da ja preuzmem sve vaše grupe koje radite, a da za uzvrat ja dobijem dvoranu da imam od 24 sata da je moja dvorana, da je rentiram. Vi meni pošaljete svakog mjeseca račun za rentu, a ja vam pošaljem svakog mjeseca račun za treninge i to se otprilike poklopi na nulu. I oni kao pričat ćemo sa upravnim odborom, međutim, oni su mene već par puta pre toga pitali da ja dođem da radim kod njih, ja nisam bio za to da dođem da radim kod njih, nisam hteo. Ja sam predlagao neke konsultacije, nešto da mogu da im pomažem kao eksterni konsultant, ali oni su htjeli mene kao trenera i onda se sad ispostavili, ok, mogu da me dobiju kod trenera, ali da će mi da koristim stalno. I onda sam ja kao, ok, čekaj, ne rizikujem ništa. Ja već u tom trenutku imam par igrača sa strane, par klijenata koji mi prave, ne znam, nekoliko hiljada eura mesečno. Ovo će mi biti samo sati, znači svoje vreme ću ja da kompenzujem za prostor. Super. Ali onda svako ko dolazi da koristi tu teretanu, on meni plaća rentu, ne plaća njima, zato što je to moje sad. I onda sam ja krenuo da razvijam tu grupe za odrasle, grupe za juniore, da dovodim više svojih klijenata, da snimam kontent. Ja sad imam tu prostor da snimam kontent 24 sata dnevno, znaš. Znači, nemam više da idem negdje u teretanu, da li je prazno, da li je puno, da li mogu da snimam, da li nema. Ne, sad je to moje, ja zaključam i snimam ceo dan ako hoću. I to je bilo super, dobar dogovor, zato što nisam rizikovao ništa. Znači, nema rizika. Oni dobijaju trenera, nekog ko će da vodi sve njihove juniore, ko će da radi 3 puta godišnje testiranje, komunikaciju sa roditeljima, sve, a ja za uzvrat dobijam prostor. Win-win situacija. A tako je, nema rizika ni za koga, a generalno je, taj prostor je bio 25 eura po kvadratu rentiranje, znači 2.500 eura mesečno plus PDV. Da. Znači to je 25% još PDV, to je skoro 3.000 eura. Možda i više zapravo. Više od 3.000 eura. I onda sam znači moj rad sa tim juniorima je vredeo više od 3.000 eura. I onda smo na nuli, sve što zaradim preko, to je moje. Nema nikakvih rizika i onda sam krenuo, onda su krenuli da dolaze igrači, onda su krenuli da dolaze igrači iz drugih država, recimo iz Estonije, tada još nije bio rat u Ukrajini, pa iz Ukrajine, pa iz Rusije. Meni je sreća bila da sam za vreme rukometa naučio i ruski, pa onda meni dolaze igrači iz Rusije, pričam na ruskom, dolaze mi igrači iz Engleske, pričam na engleskom, igrači iz Finske na finskom, naši Balkanci na našem jeziku i sve to ima svoje prednosti i verovatno zato ljudi biraju da rade. I
to je u suštini tako funkcionisalo sve dok nismo rešili da se preselimo iz Finske u Sloveniju. I ajde još da završim recimo za ovaj poslovni deo je da sve ove godine sam ja gradio taj neki online sistem da on meni ne oduzima vremena previše, da ja sad moram da svakom ponaosob svaki dan promijenim trening program. To tako ne funkcioniše. Naše tijelo ne funkcioniše tako. Znači mi napravimo jednomesečno sastanak, video sastanak, kako se osjećaš, koje turnire imaš, koji je raspored i onda napravimo trening program, zavisnosti ako su to profesionalci, ok, u kom smo delu sezone, jesmo li na betonu unutra, jesmo li na hardu na polju, jesmo li na kleju, na šljaci, jesmo li na gras. Ok, gras trava je samo mjesec dana godišnje, tako da nema tu nekih sad prevelikih priprema za to, ali ove ostale podloge imaju. I onda na osnovu toga u kom smo delu sezone, na kom nivou igramo, mi pravimo neki trening program i korigujemo kako oni putuju, ispadaju na turniru ili ostaju duže i sve ostalo. Ali poprilično automatizovan proces. Za juniore još lakše, zato što juniori uglavnom ne putuju mnogo, imaju malo raspored koji je unapred planiran, znači ne menja se svaki dan. Predvidljiv. Tako je. I sa njima napravimo onda trening program i mislim, ljudskom tijelu je 4 do 6 nedelja potrebno da se adaptira na trening program. Ja neću mijenjati svake 2 nedelje program ako nema potrebe za tim. Ako ima neka potreba, ne znam, desi se neka povreda, nešto boli, moramo da radimo oko povrede, onda ću promijeniti, ali uglavnom trening imamo 4 do 6 nedelja i konstantnu komunikaciju. Sad sa nekim juniorima koji imaju 18 godina pa mi propuštaju treninge, da sa njima je više, čekaj, da se zezamo i da radimo. Znači, ne možeš da napreduješ ako ne radiš. Sa nekim juniorima koji su mlađi, komuniciram sa roditeljima ili sa teniskim trenerima, tako da je generalno to sada jedan automatizovan proces koji je relativno lak a kvalitetan. I jako kvalitetan. U suštini oni dobijaju pristup aplikaciji sa svim videima i sve objašnjeno i dobijaju pristup meni. Ja uvek kažem, svako će dati aplikaciju, to nije problem. Ali ne možeš mene da dobiješ. Ne možeš da dobiješ mene, još moj odnos sa klijentima je takav da ako mi pošalješ poruku u 9 uveče, ja ću ti odgovorim u 9 uveče. Ako mi pošalješ poruku u 8 ujutru, ja ću ti odgovoriti u 8 ujutru. Neću ti odgovoriti u 5 popodne, a ti mi poslao poruku u 8. A mislim da je to najbitnija stvar, taj support, motivacija, podrška, to je najbitnije i to ono što ja objašnjavam svima kad biraš mentora, kad biraš trenera, da ti trener odmah pomogne da ti riješi taj problem. I sad to ne neke fore, ja imam online, pa čovjek mora čekati nedjelju da on mene nešto pita. To može proći, a šta sad tako u srijedu u teretani ne zna tu vježbu, šta mu ti kažeš, nazovi me u nedjelju. Pa meni to nije personalizovan trening. Pa to je onda, mislim, nisi mu dao dovoljno dobru uslugu. Ljudi često puta kroz online traže takvu uslugu kao takvu slobodu. Ti si napravio ovo što ti manje vremena troši, ovo što je automatizirano što se tiče vježbi. Ali opet ti daješ svoju uslugu na način da si dostupan ljudima. Pogotovo sportašima. Sad ne znam, je došao u Maroko na turnir, pa ima neka pitanja za tebe, vidim ti to moraš riješiti. To je tvoja kvaliteta da možeš riješiti u 10 minuta neki problem ili ne znam, ne samo oko treninga, nego možda ima i problema ovakvih nekih, joj kako ću odigrat, možda strah, nije dobro, izgubio se meč i tako dalje. Tu ti treba trener, znači moraš i te neke mentalne vještine raditi sa svojima, nije često puta razgovor ni do toga kako poboljšati prvi korak, nego su i neke druge stvari. Što na visočijem nivou radiš, manje je razgovor o svemu tome, a više je razgovor o upravo ovim stvarima koje si ti pomenuo, o tome kako prevazići neke mentalne barijere, kako se izboriti, kako kad uđeš u 5. sat na terenu, kako da motiviraš uopšte sebe, kako da se nosiš sa tim, da ne znam, igraš protiv domaćeg igrača pa ti zvižde, pa ne ide ti onako kako si ti planirao. To je u suštini što viši nivo, to je veći problem generalno sa tim, ali i više rada se, i više pažnje i rada se nekako posvećuje tome i to je bio jedan od razloga što, ok, kroz svoju karijeru i rad sa igračima dosta toga sam ja prošao i naučio, ali sam ja hteo da opet nekako imam neki sertifikat i za to, neki papir koji će kaže, ok, čeka, on je posvetio neko svoje vreme da nauči još neku veštinu i onda sam ja prošle godine upisao taj Barsin kurs koji je isto edukacija 6 mjeseci traje, koja je psihologija za high performance sports. Znači ušao si u to područje i to radiš. Pa ja sam to svakako radio već sa sportašima, ali opet kažem, radio sam na tom nekom neoficijalnom nivou, nego više na prijateljskom nivou. Čekaj, vidi, ovako je bilo meni u mojoj karijeri, možda to može ti pomogne. Ali onda sam htio da uđem malo dublje u to, da malo više sustav, naučim, da imaš tako sistem, je, a opet ti znaš, da ne budem samo neki od mnogih, verovatno, tih samoproklamovanih mentalnih trenera koji kažu, ok, ja sam sad mentalni trener.
Kako, na osnovu čega? Pa ja kažem da jesam. Da. Ok, ja ne osporavam, mnogi ljudi ne moraju da imaju neko sad, kako se kaže, formalnu edukaciju da bi znali šta rade. Ali opet, meni je lakše da stojim iza toga, da se ne osjećam kao ono, da nemam onaj imposter sindrom, da imam neki papir, neku ustanovu edukaciju iza sebe, da kaže, koja će da posvjedoči da sam ja prošao tu edukaciju. Znaš. I onda ja to sad završavam, otprilike imam još završni ispit sljedećeg mjeseca i to bi trebalo da bude to. Znači, hoćeš nadograditi svoju uslugu kondicijskog treninga sa time. Tako. Mi reći sad, koje su to brojke, koliko ljudi trenutno imaš na online-u? Pa vidi, ja nemam puno zato što ja imam ovaj high price ticket. Okay. Jer u suštini kroz sve ove godine imao sam ja u jednom trenutku i 70 i 80 i 100 klijenata, ali koji su plaćali malu neku cenu. I to je put isto koji treneri trebaju da prođu. Ne možeš ti da kreneš, ok, meni je 500 € mjesečni online coaching. Pa čekaj, stani. Ne kreće se tako. Znači, to ne može, nijedan trener koji je počeo, nije počeo tek tako. Osim ako si upao, ne znam, u neku grupu ljudi kojima tih 500 € mjesečno ne znači ništa i ti možeš sebe da prodaš odmah tako. Uglavnom, ja sam počeo sa nekom niskom cifrom, kako mi je rasta obim posla i kako je raslo moje iskustvo u svemu tome i rezultati sa igračima. Generalno ti onda kada imaš rezultate možda povećaš i cenu. Pa ne znam, ovaj jedan junior osvojio, ne znam, Wimbledon u dublovima, pa smo ušli od, ne znam, ATP 1000, ATP top 100, pa i ova neka devojka WTA 1200 do 1000, ne znam, do 170, pa Grand Slamovi tamo vamo, svi ti rezultati ti daju za pravo da ti možda podigneš cenu. Ne da budeš bezobrazan i kažeš, ok, sad moj sat vredi 1000 €. Ne vredi, ničiji sat ne vredi 1000 €, to ne treba da se lažemo. Ali povećavaš cenu polako i što više rezultata imaš i što si više zauzet, nekako, znaš, sve to postaje ekskluzivnije. I u suštini ja sad nemam tako veliki broj klijenata, rekao bi do 20-ak, ali imam visoku cenu online treninga. I kvalitetu držiš, naravno. Tako, imam mali broj ljudi kojima sam uvijek dostupan. Sad imam listu čekanja, sad ne uzimam nove klijente, sad imam listu čekanja, nekih mjesec ili dva, u suštini kad neko odluči da ide, onda kontaktiram tu osobu prvu koja je na listi čekanja, ali generalno meni ne odlaze igrači tako brzo. Klijenti, u suštini meni je taj životni vek klijenta. Retencija, lifetime value, dugačak. Lifetime, pa više od godinu dana, što je u fitnessu, ja ne znam kome ostaje klijent godinu dana. Ti imaš te neke duge veze, ne znam, sa skijašima s kojima si godinama i sve, ali... Da, sa nogometašima, ali to je u 25 godina imam, znači, jednog nogometaša s kojim je toliko dugo i par skijaša, tako pa je to duže od 10 godina, ali to je stvarno je to rijetkost, možda više to vidljivo u fitnessu, gdje ti imaš čovjeka s kojim se poveš, pa je on kod tebe 5 godina je smršavio, pomogao si mu i živi u tom istom gradu, ništa se ne mijenja. Ovdje sa sportašima je promijeni i grad, i klub, i svašta nešto, i trenera, i onda se tu puno stvari mijenja i možda im neke stvari ne odgovaraju. Nešto me zanima, jedna stvar ovoga, koja su to neka imena s kojima si radio uživo, si putovao sa igračima, s nekima s kojima si radio uživo, neki koji su napravili rezultate, možeš neka imena podijeliti? Pa najduže sam radio recimo sa par finskih igrača, najduže sa Otom Virtanenom. Oto je tu negdje na granici top 100, ušao je bio u top 100, sad je bio povređen par mjeseci, ali recimo on je bio 6. junior svijeta kad smo počeli i te godine posle par mjeseci osvojio juniorski Wimbledon u dublovima i mi smo tada već krenuli, to je već, on je 18 godina, mi već krećemo tranziciju u profesionalni tenis i napravili smo celu tranziciju u profesionalni tenis, osvojili prve te neke futurese, profesionalne turnire zajedno i došli do te neke cifre posle 3 godine rankinga top 100. Znači dugoročno ste onda radili, dugo ste radili? Malo više od 3 godine. Otprilike tako sam radio i sa isto jednom Finkinjom ruskog porekla, Anastasijom Kulikovom. Otprilike oko 3 godine, s njom smo krenuli negdje isto tako WTA 1000 do 170. Najbolji rezultat s njom smo imali 3. kolo kvalifikacija Roland Garrosa. Oto je već i osvajao turnire i challengere osvajao i ulazio u glavni žreb Grand Slamova. A sa Anastasijom je bila ta francuska Roland Garros 3. kolo kvalifikacija, posle toga smo se mi i razišli, svaki je otišao na svoju stranu. Radio sam sa Patrik Niklas Salminovom, on je isto bio top 100 u dublovima. Isto, s njim sam radio u 2 navrata, jednom 2 godine i jednom 1.5 godina. Nakratko sam radio sa Emilom Rusuvorijem kad je bio recimo 41. čini mi se igrač sveta na ATP listi. Od profesionalaca to su neka imena koji su napravili neke značajnije rezultate.
još par profesionalaca i sada imam koji su recimo tu ATP 200 do 500 i dosta juniora. Recimo baš dosta juniora imam iz Engleske, iz Amerike. Što se juniora tiče, u Finskoj sam isto imao jednu grupu od 3 juniora, njih dvojica su na kraju bili sa 18 godina isto top 10 juniori sveta. Mislim, to su ozbiljni rezultati. I s njima sam bio pogotovo i za Finsku, mislim, kad ti pogledaš, nije sad Finska teniska velesila ko što su neke druge ovoga države, tako da su to rezultati super, tako da čini mi se da se u Finskoj diže tenis. Sad mislim da ide malo nizbrdo. Bio je taj jedan period kad je stvarno se poklopilo sve i recimo taj tim što smo imali, što smo radili za Federaciju Finske, tu je bilo 4 teniska trenera, bilo je 2 kondiciona i 2 fizioterapeuta i bio je Jarko Nieminen koji je bio 13 igrač sveta, koji je bio sa igračima i na terenu kao trener, ali on više bio nekako head of coaching i on je za tenis. I on je više bio taj insight sa tura, razumeš, da mladim igračima objasni da je ipak moguće da ti postaneš profesionalni teniser i da objasni kako stvari funkcionišu na najvišem nivou. On je bio 13 igrač sveta, znači on ima dovoljno iskustva da objasni to. Tako da to je, svi ti rezultati što su kasnije dolazili su otprilike bili proizvod te grupe koju smo mi imali. Mi smo u toj grupi imali 4 najtalentovanija dečaka i 4 najtalentovanije devojčice. Od devojčica je malo teže bilo, jedna je recimo sada možda 250-300 WTA, a dečaci su malo bolje napravili. Tako da od juniora sam radio još i sa par juniora iz inostranstva, jako dobrih, jedna Čehinja koja je, sad je već ona profesionalna teniserka, ali s njom sam radio kad je imala 15 godina do 18. S njom sam i putovao poprilično dosta i u Ameriku i po Evropi i sve. I radio sam zadnje sam radio sa Slovencem Žiga Šeško. A to je malo jako dobro. Da, radili smo 3 mjeseca prošle godine kad sam se ja doselio u Ljubljanu. Radili smo 3 mjeseca, avgust, septembar, oktobar, onda je, znaš kako je, teško je na ovim prostorima naći klub gdje možda imaš stalno i sparing partnere i sve na jednom mjestu. Nadal akademija je otprilike to iskoristila i ponudila mu je sve, onda je on otišao tamo, posto toga je osvojio i Australian Open sad u januaru. Da. Ali on je bio neki sad zadnji od ovih top igrača s kojima sam radio. I dalje ja imam na online programu jako dobre juniore koji prave super rezultate i sve, tako da, znaš, uvek tu i dođe ja smatram da je taj put i teži. Ti ovo što utječeš na njih od 15 do 18. godine, uvijek izgrađuješ ili nekog od 18. nekog dovesti od 1000 do 100 i nešto, mislim da je to teža stvar nego kad dobiješ nekog koji je 50 već. Mislim, ne umanjujem, nije lako raditi nije sa prvim na svijetu, ali generalno kad je neko već prošao nešto kvalitetan je, sad je naš 30. 35. pa je 25. uvijek može tu biti po kvaliteti i po radu. Ali sad nekog dovesti od neke točke, di si 500 pa trebaš probiti doći do 100, mislim da je to težak put, tako da je uvijek trenerima i teniskim i kondicijskim koji to naprave stvarno skidam kapu. Kažem, prolazio sam taj put i znam kako je to teško. Futures i Challenger i meni je osobno bilo puno lakše raditi na najvišem nivou. Jer prvo imao sam oko sebe fizioterapeute, nutricioniste, psihologe, dobre uvjete, dobre hotele, dobre sparinge i bilo mi je puno lakše. A kad sam bio sa tenisačem pa sam morao biti tata i mama i ograničen si sa budžetom, je puno teže. Tako da kogod nešto rekao kao teže na najvišem nivou, osobno što ja smatram, prošao sam i jedno i drugo i treće, bilo mi je lakše raditi sa prvom tenisačicom svijeta, jer smo znali raspored, znali smo u koje turnire ulazimo, znamo ako smo na pripremu u Marbelji da nije nikakav problem, ni fizio, ni ovo, ni ono, svi putuju s vama i bilo mi je puno lakše. A kad sam imao tenisača koji je 400, ti moramo sad probiti 300, 200, moraš ovaj turnir zbog bodova, ovdje nemaš novaca, ovdje fali ovo, ćeš ići kod fizija, mislim da je puno teže. Tako da kažem, ne treba tu umanjivati često puta s treneri, ja trenam 400, tog 500, nisam dobar trener. Ne, ti si odličan trener i teško ti je raditi, samo nisi možda sa rezultatom tu di ćeš možda biti i problem je financija. Tako da kažem, ja stvarno ovo što ti radiš, pogotovo s ovim juniorima koji se razvijaju, jer nije garancija ako je on top 10 da će biti jednog dana top. Ja sam imao juniore koji su bili top 10 juniorke i ovo što ti kažeš igrali finala i svašta nešto, na kraju nažalost nisu napravili to što su mogli, a igrali su i finala i osvali Roland Garros i US Open i svašta nešto, neki i nisu napravili rezultat kakvi su mogli. To, tako da nije to lako. Pa nije, zato što mnogo faktora to utječe na to. To što činjenica što si ti dobar junior ne znači da ćeš biti top igrač. Mnogo ima faktora što određuju to, ali vratio bi se na ovo što si ti rekao. Mislim da generalno na najvišem nivou na kom si ti radio, sad ne umanjujem to, ali ja se slažem sa tim da je
lakše raditi. Veći je pritisak. Veći je pritisak rezultata i svega, ali je lakše raditi posao. Lakše raditi posao. Mislim, pritisak je bio taj zato što naš treniraš Karolinu Plišku, nam je cilj da osvojimo Grand Slam, jer nije osvojila Grand Slam. Treniraš Miloša Raonića, ti ako prođeš prva 2 kola Grand Slama, nije sad to neki uspjeh. Uspjeh ti je da uđeš u polufinale Grand Slama, tako i sa ovom. To su neke stvari koje su, zbog toga je pritisak. A što se tiče rada, imaš u timu toliko ljudi, ja sam imao 2 kondicijska, 2 fizija, 2 psihologa, 2 nutricionista i onda si ti razdijeliš posao na ono. Sada ti ja radimo zajedno, koliko nam je lakše raditi, malo sam ja par tjedana, pa si ti, na kraju je sve puno lakše. Samo što ovo ti kažeš, taj pritisak velik, jer ti ako fulaš jedno zagrijanje, možeš dobiti otkaz. Tako je. Mislim, fulaš na način da možda nisi primijetio nešto, nisi izdozirao i tu je bilo puno stresa. Ja sam generalno imao puno veći stres, jer je svaka sitnica ovisila o tome ili si pojeo 2 datulje ili 1 datulju. To može utjecati na rezultat. Ali kažem, to su pravila igre, tu si prihvatio igru, kako što kaže Ivica Kostelić, sport je diktatura najboljih cilja, da se utvrdi ko je najbolje, da li na ovaj način, da li na onaj, koliko su 0 puta otpisali, pa na kraju pobjedi, vrati se i sad nebitno si imao sreće, nisi imao sreće, si izborio, trebao si izgubiti pa si pobjedio, pa koliko puta je tako i Nadal i svi, ali to je kvaliteta, nije slučajno da su najbolji uvijek tamo gdje jesu. Ima puno ih igrača koji trebali bi, ili sad su prvaci jedanput, kasnije ih više nema. To je meni rekao jedan put Alistair McCoy jednu dobru stvar, kaže jako puno, čovjek je bio 20 godina na turu, kaže jako sam puno vidio kondicijskih trenera koji su tamo bili par mjeseci i više ih nema, imaš neke koji su cijelo vrijeme tamo, ti si kvalitetan ako si 10 godina na turu ili si 10 godina teniskih, kondicijskih, tako dalje, a ne sad jedan put se pojaviš neki rezultat i više te nema. Znači da jednostavno nisi konstantan, koji u sportu, ti si bio prvi strijelac lige rukometne i treći, znači da si imao konstantno, nije da si sad bio jednom prvi strijelac i sljedećih 5 godina si bio prezadnji strijelac, tako da mislim da je bitan taj kontinuitet i treba vremena, tako da u sportu jedino mjerilo je rezultat. Na kraju krajeva te sad na koji način ćeš to napraviti, kad neko kaže ovaj radi ovako, radi onako, gledajte, to je jednostavno na kraju te samo pitam u tvom životopisu jer ste vi napravili pomak, ti sad kad si rekao meni imao si 1000 mjesto, doveo si do 170, ja ti skidam kapu, uopće me ne zanima koje su vježbe, šta si radio, ti si osobu doveo od VTA 1000 do VTA 170, ti si napravio svoj posao i to je to, ili si doveo nekog sa 500 na 100. To je uspjeh. A sad načini su različiti. Apsolutno, metode i načine mi možemo diskutovati i ne znam, sa nečim se složiti ili ne složiti, na kraju to nije ni važno. Rezultat je važan. I na kraju, ja to uvek kažem, ja to pričam sa igračima svojim. Ne znam, sad, imam igrača koji je, jedan ima body type, je, ne znam, visoki, vižljasti, sve imam drugog koji sve mu se lepi šta god pojede, jednostavno ima takav i metabolizam i taj drugačiji je tip tela i ne možeš da ih tretiraš isto. Ali ja im kažem, ok, šta radimo dan pre meč? Pa sa jednim radim jedno, sa drugim radim drugo. Sad kad me igrači pitaju, ok, šta bi ja trebao da radim? Šta ti misliš ja bi trebao da radim? Ono što tebi prija. Znači, ako tebi prija da dan pred meč ti dubiš na glavi, mi ćemo dubimo na glavi. Ako tebi to prija, ako ti zbog toga igraš bolje sutra, mi ćemo to da radimo. Ako tebi prija da radimo skokove, pliometriju dan pred meč, mi to radimo. Ako ti prija da dižemo teške tegove, da dižemo jako, idemo da dižemo jako. Znači sve je opet od igrača do igrača. Ali to je super što ti kao trener tako gledaš, što često puta su treneri gledaju na jedan način, ne možeš to raditi. Pa što ti kažeš, ako ti odgovara bench press dan prije meča, pa daću ti bench press da pobjediš, iako ja smatram da bi trebao nešto drugo napraviti eksplozivno i tako dalje, ali to ti odgovara. Znači, ono što me zanima, kako to je se preselio u Ljubljanu? To je dobro pitanje. Pa vidi, ja sam opet, evo, možda će se ponoviti, ali ne, suštini cilj mi je bio da napravim taj online posao, da time kupim svoju slobodu, da ne moram da budem vezan samo za jedno mesto. Posle godina rada sam u tome uspeo, napravio i onda smo, supruga i ja smo razmišljali, ja sam bio 11 godina u Finskoj, supruga 9. I onda smo razmišljali, predaleko smo od svega, naši roditelji su svake godine stariji, oni su mlađi, znači, ako idemo jednom godišnje u Srbiju da vidimo naše, moja majka ima 65 godina. 60 godina zapravo. Ako idem jednom godišnje u Srbiju, pa koliko puta će ona još vidjeti Vuka za života, razumiješ? Znaš, kada ispuniš neke ciljeve i imaš mogućnost za to, ti onda gledaš napraviš da tebi bude bolje. Daleko od toga da je nama bilo loše u Finskoj. Nije, da je bilo loše ne bi ostao 11 godina. Bilo je dobro, ali je predaleko. I 6 mjeseci zima i nije lako živjeti na severu Evrope.
Ali je bilo u redu, nije bilo, znaš, ne mogu ja se žalim, meni je Finska, znaš, dosta vremena sam ja proveo. Da, dala ti puno stvari, moraš postati zemlju u koju si došao. Kad kaže meni neko ovako, onako, ako si došao u Ameriku, poštuje Ameriku, ako ti Amerika da, dođeš u Finsku, još što kažeš, kvaliteta života, kvaliteta posla, što si ti meni ispričao, stvarno su ljudi bili korektni u rukometu i u tenisu prema tebi, ti si izgradio to, ali opet druge stvari, kad dođeš, to ti fali. Recimo, ja sam kad sam bio mlađi, uvijek mi je bio taj New York, Amerika, wow, ali sad da me neko pita, ne bi zbog obitelji nikad tamo živio ni išao, ali u ono vrijeme, recimo da imam 22 godine, trebam napraviti posao, prva stvar da bi bio u New Yorku. Sad ja da smo u New Yorku, radili bi 20 sati dnevno, izgledali bi posao da imaš 22 godine, ali ako imaš ženu, imaš djecu, ovo što kažeš, prioriteti se mijenjaju, onda gledaš neke države gdje ti je ugodnije za obitelj i za život. Tako, i mi smo u suštini onda počeli da tražimo šta ćemo, gdje ćemo. Prošle godine kad smo bili na odmoru, pretprošle, 2024. 2025. smo se preselili, kad smo se vraćali iz Srbije, mi uvijek smo vozili jednom godišnje Finska, Srbija, Finska. I onda smo, ajde idemo u Ljubljanu na 2 dana, prespavamo, vidimo kakva je Ljubljana. I sve, onda smo otišli, stvarno super nam je bilo. Ljubljana je lijepa. Ja sam živio nekih 6 mjeseci kad sam radio u Interbloku, imam tamo dosta prijatelja, a više od godinu dana kako sam radio sam dolazio isto u Ljubljanu i ženi se moj isto sviđa. Ljubljana ima neku dušu. Da, nije ni velika ni mala, taman je, ima sve što treba i blizu je svega. Znaš, more na sat vremena, planina sat vremena, sve je blizu. I onda smo mi suzili izbor, bili na Španiju ili Španiju ili Sloveniju. A koje si gradove gledao u Španjolskoj? Malaga i Alicante. Super si pogodio. Pa da, meni se sviđa i Malaga i Alicante, nekako prava španjolska, Barcelona, Madrid previše tu šare, nije ona prava španjolska. U Alicanteu sam imao i ponude neke za posao, imam dosta tamo poslovnih prijatelja s kojima mirnije, finije, onako. I jeftinije. I najsunčaniji deo Španije. I onda smo ja sam čak našao bio i stan u Alicanteu. I onda smo seli jedno večer, razmišljamo, Vuk zaspa mi, razmišljamo da idemo u Španiju. Čekaj, odemo u Španiju. I dalje smo isto daleko koji od Finske, samo što je toplo, ali mentalitet ljudi vjerovatno drugačiji, društveni i sve. Meni odgovara njihov mentalitet. Australija, recimo i Španija mi je nešto što mi odgovara. Pa je, ali opet ne bi mi napravili tu neku promjenu ono što je nama trebalo. Nama je trebalo da moja majka, da Željkini roditelji, moj brat viđaju Vuka češće, da Vuk provodi vremena više sa decom ovdje s našeg prostora, isti mentalitet, sličan jezik i sve ostalo, da odrasta u takvom okruženju nekom. U Španiji to ne bi dobili. Dobili bi mi i sunce i more i plažu i sve, ali ne bi to bilo to. I onda smo, druga opcija je bila Slovenija. Mi smo državljani Evropske unije, imamo pasoš Evropske unije, tako da mi smo mogli da biramo bilo gdje živimo. I onda smo, ajde probamo Ljubljanu, i onda smo došli tu. Ja nisam i dalje, ne radim uživo ni sa kim tu. S vremena na vremena. Možda posle ovog podcasta sad kad vide neki koji prate treneri. Imao sam dosta nekih ponuda i sve, ali opet bi ja morao da na neki način žrtvujem svoje vreme za novac koji mi sad u ovom trenutku možda nije toliko potreban. Znaš, nekako opet ovo je novo okruženje za Vuka, novi vrtić, sve, ja hoću da budem više tu, jer, znaš, meni ne znači ništa ako ja pravim, ako ja zarađujem dovoljno, šta je nama dovoljno i da može malo da ostane preko, meni ne znači sad ništa da ja zarađujem 15.000 mjesečno. Samo da bi imao, a da žrtvujem, tako je. Meni to ne znači, ja bi više da jel mi imamo dovoljno? Imamo. Daj, brate, da imamo vremena, da odemo s prijateljima na večeru, znaš, da ne propuštam te neke stvari, jer, znaš kako kažu, ti otprilike do 12. godine deteta si potrošio 80% svog vremena s njim. Do 12. godine. Znaš, ja ne bi da to vreme tek tako prođe, da sam ja odsutan, da ja, znaš, ja i kad gledam, evo i ove stvari, ja sam danas došao do Zagreba, ja gledam da to bude naš jutarnji sat, ja sad kad stignem kući, on će još biti u vrtiću i onda ga pokupim iz vrtića i mi smo slobodni. Znaš, tako da ja nisam spreman na to. Ja poštujem ljude koji su spremni na to i ne osuđujem nikog. Stvarno, nekako svako ima svoj odabir. Kroz godine, pogotovo godine u inostranstvu, sam naučio da ne osuđujem ljude. Šta god, hoćeš da radiš ovako, radi. Znaš, sve što mene ne dotiče, ne osuđujem. Tvoja stvar, radi kako god hoćeš. Tako da ja ne osuđujem ljude koji su ti radoholičari, koji vole da radi sve. Meni je to super. Voliš da radiš, to tebe čini srećnim. To je okej sa tvojom porodicom. Slobodno. Mene to ne ispunjava toliko previše. Samo je stvar plaćanja cijene, uvijek ja kažem kad neko kaže da li je vrijedno toga što ćeš ti platiti. Tako je. Znači ti ćeš platiti svojim vremenom, svojim novcima ili nešto, želiš neki uspjeh, ok. Ako mi neko kaže želim biti uspješan fitness trener, kondicijski trener, ok, ja ti sad kažem trebaš raditi 15 sati dnevno da bi bio, da li ti to želiš, pa ne želim,
si uzeti ovo i ono. Ok, ali onda nećeš biti na broj 10, bit ćeš na broj 7. Ali onda moraš biti samo sam sasvim, možda ti kažeš, nije to ni loše ni dobro. Želiš na večer čitati knjigu, ne znam, od Zaciorskog ili želiš gledati Netflix, jedno i drugo je ok, samo je tvoj odabir u šta ćeš ti žrtvovati, ako što si ti žrtvovao određenih svojih 7-8 godina da bi nešto napravio. Sad si odlučio kad možeš birati da odbiš. Ja sam isto odbio hrpu ponuda i sa tenisačima da bi vidio čer, jer jednostavno ja sad tako odem i budem 21 na turu, ja neću vidjeti čer. Imao sam i od ozbiljnih reprezentacija, nogometnih klubova ponude, ali to opet dobijem nešto u što ti kažeš novac, a izgubim ono što ne mogu vratiti, a to je vrijeme sa djetetom kad je dijete mlađe. Pa da, i nije vrijedno. Nije vrijedno, sad to možda mladi treneri sa 20 godina koji nemaju obitelj to ne razumiju, ali čisto trebate razmišljati o tome. Sad imaš možda 20 godina, radi koliko god možeš, sa 30 ako ti dođe obitelj i dijete, nećeš više to moći. Tako da uvijek forsiram ove koji imaju manje godina, nemaš šta izgubiti. Drugačiji savjet dajem nekom od 35 godina, nekom od 22. Ti imaš 22, brate moj, idi u Dubaj, vrati se nakon godinu dana, idi u Australiju, idi gdje želiš. A ne mogu ako imaš ženu i dvoje djece ti reći sad daj otkaz tu, pa idi negdje drugdje. I onda i da dobiješ nešto, možeš izgubiti nešto. Tako da sad smo u Ljubljani, ne planiram nešto osim, mislim ja imao sam par nekih ponuda isto sad od nekih top igrača, ali ja sam već godinama ja to govorim, ja ako budem u stvarno nekom top nivou, to će biti na neki način pod mojim uslovima. Da to bude onako prihvatljivo i za mene, a da opet da mogu da pružim tom igraču ono što je njemu. A moraš raditi u funkcionalnom timu, to što meni Alisar me kaže, biram samo da radim u funkcionalnom timu, tako da kad me sad neko zove, više gledam na to s kim radim, da li meni teniski trener odgovara, da li mi sportaš odgovara, da li je ok, da li je cijeli tim. Jer džabati sve, ako ja sad imam tu gorčinu, joj Nikolu moram vidjeti danas. Ako se ja sretan što ja sa Nikolom radim, onda ćemo mi napraviti dobar posao bez obzira. Ja rađe bi pristo na lošije uvjete, na neki način, financijske ili neke, ali da sam ja sretan na svom poslu, nego da su kao uvjeti bolji, a ja nakon godinu dana sam toliko oštećen da se moram oporavljati 2 godine od stresa i da se to reflektira na moju obitelj. Tako je. Ono što smo zaboravili reći, a to je di ljudi tebe mogu kontaktirati. Pa ne, u suštini na Instagramu, na Facebooku, Znači samo Nikola Zujić ima šta? Nikola.Zujić, da. Na Instagramu i Nikola Zujić, čini mi se, Tenis Fitness na Facebooku. Ali najviše, ne znam, Threads isto ima Nikola Zujić. Ok, znači oni u biti možete poslati poruku. Ima čak i WhatsApp, izvinjam se, ima i WhatsApp channel isto Nikola Zujić. Ok, znači ako si tenisač, želiš trenera kondicionog, ako si neki roditelj, ako si neki teniski trener, slobodno bilo gdje. Znači iz cijelog svijeta radiš sa ljudima, tako da je nebitno ili su iz naših prostora ili su ljudi iz cijelog svijeta. Ono što me zanima, koji su ti budući planovi? To je dobro, sad o tome baš razmišljam. Pa u suštini sve i sad kad imam dosta slobodnog vremena i sve, ja ne sjedim samo i po cijel dan ne radim ništa, nego ja uvijek nekako razvijam nešto novo, tražim način kako da poboljšam ovo što imam. Tako da budući planovi su, imam jedan proizvod sad koji će u junu da krene u prodaju, ovo je ekskluzivno sad niko. Super, da reklamiraš. Da. Imamo jedan proizvod koji na osnovu svog ovog iskustva iz tenisa i putovanja i svega ja sam razvio još pre par godina torbu koja će u sebi da ima svu potrebnu opremu za tenisere, mlade tenisere. Super kada ideja. Putuje. Vrhunski backpack, vodootporan, modern, sa ne znam ovim tim soft pocket za laptop i sve, dimenzija da može da ide u ručni prtljag, sa opremom unutra i trening programom koji će oni moći da skinu u svoj telefon koji je podržan sa normalno videima za svaku vežbu i sve, i otprilike unutra nekih 10 različitih treninga za brzinu, agilnost, eksplozivnost, snagu, sve sa rekvizitima koje imaju u torbi. Tako da to je... Kako će se zvati, torba ima naziv? My Tennis Fitness Performance Kit. Mm-hmm. Znači tako će biti, znači sve će biti unutra. Da, sve će biti unutra ti kada dobiješ torbu, skeniraš QR kod, on te odvede na posebnu web stranicu gdje ti možeš da skineš interaktivni PDF sa svim treninzima, sa svim vežbama i sve objašnjeno kako šta, neki kao mini e-book gdje će sve biti objašnjeno, da neće biti samo nabacane vežbe, nego lepo dizajnirano sve, što će posebno biti dobro za roditelje. Kada, oni bi da rade sa detetom, ali ne znaju šta da rade, nemaju možda dovoljno da priušte trenera, ovako imaš sve i ovo je prilagođeno bukvalno svim uzrastima i nivoima da mogu da rade i deca od 8 godina i profesionalci od 20 godina. Tako da to je jedna stvar koja je već i završena, sad čekamo, snimamo content vezano
za te reklame, reklamne videe i sve, ali to je već sve stiglo, svi proizvodi su tu kod nas, sve je brendirano na My Tennis Fitness, to je prva stvar. Druga stvar koju razvijam jeste da ću sigurno se posvetim u narednih recimo nekih 6 mjeseci je da ću da napravim kao neki mini mentorship za trenere, kondicione trenere, u tom pravcu kako napraviti online posao. Znači ja neću uzimati nove kondicione trenere koji tek počinju, nego će biti minimum barem 2 godine iskustva, a koji ili imaju online posao, ali nisu zadovoljni, ili nemaju, a hoće da započnu, da u suštini im prenesem svo znanje kako sam ja izgradio svoj online posao od početka do kraja, i onda bi taj mentorship bio, još uvek razmišljam, ili 3 ili 6 mjeseci, ali bi imao 6 različitih modula sa svim domaćim zadacima, šta treba da rade, na čemu treba da se obrati pažnja. Svake 2 nedelje taj kao personalizovani 1 na 1 poziv, video poziv, gdje ćemo da pričamo o tome kako možemo i gdje će treneri da dobiju zadatak šta trebaju da urade do sljedećeg puta. Odlično. Tako da to je stvar, i to će biti ograničeno samo na nekih 5-6 trenera po modulu. Izvinjavam se, po kursu, kako god mentorshipu, tako je. 6 mjeseci, da. Svakak 3 mjeseca, tako je, ili 6 mjeseci će biti ograničen broj trenera, jer neću ni ja da uzimam previše, hoću da dajem kvalitet, maksimalno se posvetim. Znači ako ne znam, ti dođeš kod mene sa idejom kako da napraviš bolji online posao, ja hoću da ti dam sve moguće informacije kako sam ja to uradio i sve moguće savjete sad posle godina iskustva šta radi, šta ne radi. Znaš, tako da to su 2 neka projekta na kojima ja sam radio. Da ćeš selekcionirati, znači ljudi koji rade već 2 godine, koji već znaju raditi posao, jer opet ti treba doći neko ko zna raditi posao, sad ne da ga moraš učiti čučanj i skipove. Znači mora te stvari znati da bi mu ti mogao pomoći da napravi posao, znači mora biti neki preduvjet da razumije brzinu, agilnost i djelomično tenis i te stvari. Pa ne nužno možda tenis, ali znači, generalno kondicioni treneri koji žele da naprave online posao. U suštini jedini preduslov će biti taj da imaju minimum 2 godine iskustva u radu sa sportistima, jer ja ne bi da ih ja učim sad ponovo i čučanje, iskorak i sve ostalo, ne, nego kako napraviti biznis, znači kako registrovati firmu, kako voditi porez i sve te stvari, sve ono što ja nisam znao, a morao sam da prođem da naučim. I trebalo ti je puno više vremena. Tako je, društvene mreže, oglašavanje, email marketing, komunikacija sa klijentima. Toga ima puno. Tako ali u 6 mjeseci, u 6 modula, to može da se napraviti. Tako da će svako od njih posle 6 mjeseci u toku tih 6 mjeseci već imati pokrenut biznis, a sa 6 mjeseci će već sigurno imati i prve klijente s kojima da rade i imaju primanja od njih. Tako da to su dva projekta koja ja radim sada i koji nekako me ispunjavaju zato što je ja volim da kombinujem i biznis i sport. Sljedeće pitanje, šta bi te pitao, šta bi u biti preporučio mladim trenerima i šta bi preporučio mladom Nikoli od 20 godina? Od 2 pitanja. Evo, prvo ću da počnem sa mladim trenerima, to je lakše. Pa preporučio bi sigurno da traže mentora, to je prva stvar. Ja sam imao sreće, našao sam tebe i imao sam sreće što si ti takav kakav jesi, da si otvoren generalno prema ljudima i gledaš da pomogneš ljudima i mnogo toga ti dao i besplatno. Nisi ti, samo neko ko je u ovome samo biznis i ništa drugo, ne. I ja sam imao sreće. Posle, mi smo radili dugo i mentorship i ostali u kontaktu i kasnije što je preraslo i u prijateljstvo i sve nekako. Imao sam ja i druge mentore jer sam nekako ajde čujemo malo i iz drugog nekog ugla kako ljudi misle i nekako se i meni se ukazala prilika pa sam imao i sa Markom Panikijem koji je radio sa Đokovićem, baš tad kad je radio. Marko je super, bio sam par puta na kavi sa njime, mislim, odličan je trener, ono što se meni svidilo kod njega kao osoba je super, onak je otvoren, ti ga uloviš, pitaš ga i on i Vajda, baš, ovo je super. Nije sebičan, hoće da podeli znanje i sve i nekako meni je iskočila mogućnost, još sam ja bio zaposlen u klubu tada, kad je on dolazio da radi malo sa Emilom i onda sam ja radio sa Otom u teretani i on je mene nekako zgotivio, voli kako radim, voli moju energiju. Kaže, vidi se da si iz Srbije, to je, vi Balkanci ste svi isti, svi imate istu energiju. On je tad baš i bio sa Noletom. Če je kasnije bio sa Sinerom, s kim sad radi? On je kasnije bio sa Sinerom, pa je bio s kim sad radi? Sad je sa... neki dan sam ga vidio. U ženskom tenisu je radio, pa se vraća u muški, pa... Sad je radio, s kim je on radio? Ne mogu da se setim. Ali u suštini, iskočila mi je prilika da bi radio s njim mentorship, koji on, by the way, nije htio da naplati. Znači, on rekao je, vidi, meni se sviđa, ja ću ti pomognem da budeš još bolje, meni se sviđa šta ti radiš, ja ću ti pomognem šta ja mogu. I
super je stvarno, ono, meni su on je tad bio još sa Novakom, pa su oni meni nudili posao u akademiju u Beogradu, ja sam rekao hvala, ja sam počastvovan stvarno, ali za mene to nije bila opcija iz mnogo razloga, ajde da ne ulazim sad u to, ali je stvarno ono, delio znanje i dosta me toga i naučio. Radio sam isto mentorship i sa jednim Fincem koji je bio dugo sa Jarkom kao fizioterapeut, jer sam hteo malo da sagledam to i sa strane fizioterapeuta. Nije sve, kondicija nije samo dizanje tegova i mislim da generalno kada radiš sa jednim sportistom ti moraš da razumeš bukvalno i neke druge stvari. Ne moram ja da budem sad ekspert u fizioterapiji, ali treba da razumem kako to funkcioniše. Isto tako kao što mislim da bi svaki fizioterapeut trebao da zna malo posla od kondicionalnog trenera. Tako da bi preporučio sigurno mladim trenerima da normalno, formalno obrazovanje je jako važno i potrebno. Ali mentorstvo je stvar koja ti pomaže da ubrzaš svoj put. Ne kao prečica da ti sad nemaš kvalitet. Ne, nego da naučiš da pružaš kvalitet na višem nivou i da prođeš kroz to brže. Da ne praviš greške koje sam ja recimo pravio ili koje si ti pravio, nego da te neko nauči da te stvari mogu da se prođu bez grešaka. Tako da to bi rekao sigurno mladim trenerima, da ne žure, da budu nogama na zemlji, da budu prizemlji na zemlji nogama što se tiče razmišljanja, da nisu oni Bogom dan, niko nije Bogom dan, ni ti, ni ja, ni niko, da budu svesni da imaju mnogo da uče i da nekako budu otvorni prema ljudima, jer znaš kako kažu u Engleskoj, it doesn't cost anything to be kind, you know. Da. I stvarno ne košta ništa da budeš prema ljudima ljubazan i fin, i sve što si ljubazni, sve što si otvoreni, sve više ti ljudi dolaze i više ti poverenja poklanjaju i više hoće da rade s tobom. Sve što si ti više zadrti i neki ego i nešto, to mora tako i nikako drugačije, ljude to odbija. To mi možemo da pričamo, ja imam svoj personality, pa a to je samo opravdanje, pa meni Alistar rekao, kaže da se ponovo vrati, čovjek je trenuo 3 broja 1 u tenisu i kaže on da se vrati da bi više radio na odnosima, više bi radio taj neki mindset i to kaže da mu je taj dio baš falio, jer kaže on je sve bio oko programa, oko ovog, kaže on i puno stvari si tvrd, treba ovako ili onako, kaže treba sam više malo pričat pa bi izvukao, jer pravilo definicija trenera je da ga dovedeš svog sportaša do tamo gdje on ne može sam. I sad ti ga gledaš one sve legendarne trenere, svi pamte neke njihove izreke dobre, neke stvari, niko ne pamti neke vježbe koje su radili, ne da to nije bitno, ali to se podrazumijeva da to znaš raditi, ali ovo što ti kažeš na način da budeš onako da jednostavno, baš sad nedavno mi skočilo, kaže Alex Ferguson je ovima rekao u slačionici prije finala Lige prvaka, kaže mi smo već pobijedili, sad to vi gledao kako. Pa evo, kaže ovaj je došao iz Afrike, sela ima 9 braće, uspio njima pomoć, mi smo napravili, ti si došao od tamo, napravio si ovaj iz Portugala, ovaj iz Argentine, ti si napredovao, imaš dobru obitelj, ovaj je žrtvo ovo da bi došao, kaže, pa mi smo pobjednici, kaže mi kad smo to pogledali, mi smo izašli van i pobijedili smo. Znači nije sad stvar da je složio 4-4-2, 3-5-2 sustave, sve to objasnio, ali je taj govor bio jak, tako da često puta ja kad slušam vrhunske trenere, to ono što kažu, imao sam sreće da radim sa Goranom Ivaniševićem, priprema za meč, pa kad kaže neke zadnje riječi, kažem wow. I to je nešto, sad bi ja izašao da igra. Da, sad bi ja izašao. I to je ono što je super. I to čini velikog trenera, to ovo što ti kažeš, na taj način da se povežeš s ljudima. Tako da ja mislim da ovo što ti kažeš, mene puno ljudi što su zvali, nisu možda mogli prepoznat neko moje znanje, ili sad mogu prepoznat tvoje, pogotovo neki sportaši ili nešto, ali su te zvali zato što si im odgovarao i vidjeli su da im ti možeš konkretno pomoći. Sad, ali oni znaju ili ja znam o pliometriji ovako, da li im odgovara moja pliometrija ili tvoja ili SQ, to je puno teže, pogotovo na visokom nivou, da ti odgovaraš ko osoba i možeš im pomoći da dođu do tamo gdje žele. Znaš kako Amerikanci kažu, people don't care until they see you care. Da. Znaš, kad vide da ti brineš o njima, kad oni vide da ti jednostavno pokazuješ tu ljudskost, razumeš, i tu pristupačnost i sve, kad jednostavno oni znaju da si ti tu za njih, onda će i oni da daju više nego što mogu. Ja sam takav bio kao igrač isto. Ja kad vidim trenera da se trener bori za mene, da ne da na mene, pa ja ću da ginem za njega, ja ću da skačem na glavu da nos polomim ako treba za njega. I to je 100% tako u bilo kom sportu. To je jednostavno, ako ne pokažeš igračima, sportistima, svojim, pa i klijentima, i mislim da je u rekreativnom sportu isto tako. Ako ne pokažeš da ti je stalo, onda njima neće biti stalo isto. Tako da šta bi rekao Nikoli od 20 godina? Verovatno da ne srlja, da bude da ima više strpljenja, da bude strpljiviji i da će stvari da dođu. Zato što ako radiš i ako stvarno ako si dobar i pošten čovjek, to je prvo, znači ja mislim da je to preduslov za sve, da budeš dobar i pošten čovjek, ali ako radiš i trudiš se
Ja još ne znam nikoga ko je radio i trudio se, a da nije došao rezultat. To se ne dešava. Znači, ako se stvarno daješ i stalo ti je, i ti to i u svojoj glavi projektuješ da to mora tako da bude. Ne samo da ti sediš i zamišljaš kako bi to bilo. Ne, nego da radiš svaki dan na tome, ali da isto i misliš u tom pravcu, to mislim da mora da se ostvari uvijek. Tako da bi sebi od 20 godina rekao samo da budem strpljiviji i da treniram više, da treniram bolje i da slušam šta mi stari govore. Daj mi reci jednu stvar, si imao nekih limiting self-beliefs, ko što kažu, nekih strahova. Znaš, mene svaki dan neki treneri iz edukacije zovu i sad imaju problema na način, želi nešto napraviti u fitnessu ili kondiciji, onda mu okolina, joj, pa li ti je to sigurno, li ti je to dobro, daj se drži ovoga. I sad on ima tu strah da to krene, a želi raditi ovo, a okolina, roditelji ga tjeraju, aj ti sad tu radi. Znaš, sad da si ti slušao neke možda svoje, ostani tu tamo u Srbiji, nemoj ti kakva Finska. Znaš, i sad tu puno trenera imate neke svoje strahove. Da li si ti imao neke strahove na taj način da te nešto limitiralo, da li si morao te strahove probijati. Ja imam trenere, kako ću razgovarati, kako ću raditi prodaju, šta ako ne napravim trening. Tu ima strahova stotine i onda na kraju ja s njima radim, ok, dio sustava treninga, ali dio je da razbijemo te neke njihove strahove. Da li si ti imao sa 20 godina neke strahove? Ja sam imao neke strahove pa sam to razbio sam sa sobom na ovaj način, na onaj način, ali kažem, to se pojavlja. Da li si imao ti neke što te limitiralo da nisi bio siguran u sebi? Ne, nisam imao to zato što, mislim, gledaj, ja sam iz svoje familije, ja sam prvi koji je išta napravio u sportu. Znači, moji su poreklom iz Crne Gore, onda se preselili u Srbiju, tamo vamo, suštini ljudi, niko se nikad nije bavio nekim sportom. Ja sam prvi. I normalno, kad ti prvi nešto radiš, svi će ti reći, dajem, zamlaćuj se sa tim, juriš loptu, šta ti je, uči nešto, radi. Tako i kod mene bilo. Meni je sreća bilo što je mene mama stvarno podržavala. Hoćeš živješ sa nepunih 15 godina, 500 km od kuće, ja ću te podržati. Znaš, ja hoću da se vratim poslije 3 dana, a kaže, nećeš da se vratiš. Ima da ostaneš, ne možeš se vratiti. Ima da daš šansu da probaš. Ali to je bitna stvar. Okruženje je generalno pričalo da, znaš, zamlaćuješ se tamo vamo, ali generalno okruženje i dan danas ne razume šta ja to radim. U Srbiji ljudi misle da ja na neki način varam ljude, kao ma šta ti prodaješ maglu i te stvari, razumiješ. Zato što, opet, mi pričamo o sredini koja ima 20.000 stanovnika. Ali mene to ne dotiče zato što ja sam uvijek tražio neko sidro zašto ću da se uhvatim svoje, razumeš. Pa ne znam, recimo do 20. godine, obično ako bi te neke bile priče takve ili ne možeš ti to, nemaš ti predispozicije za to, ja sam uvijek se nekako podrio time da čekaj bre, ma ne do 20. do 30. godine, pa čekaj bre, do 10. godine su 2 rata bila oko tebe. Znači, pregurali ste sve to i ne znam, embargo i nestašice i svega toga, pa ako si to pregurao, pa sve možeš. Šta će mene da dotiče sad ako neka, ne znam, žena sjedi i neđe tamo u Požegi i priča o meni, evo kako su mu ružne vežbe na Instagramu, vidi kako mu je nos krivi, te stvari. To mene ne dotiče. To što kaže, kaže, riječi ti ne mogu slomiti koste, jedino batine i kamen. Tako je. To je Dan Penja rekao, kaže, jedino dobro kaže. Tako je. Znaš, tako da se ja nisam nikad obazirao na to. Kasnije u životu, kad god bi imao neke poteškoće ili nešto, ili tako da čujem da ljudi pričaju, ja sam svestan da sam ja u inostranstvu napravio posao na stranom jeziku, bez ikoga svog. Ja u Finskoj nisam nikog svog imao, kasnije smo stekli neke prijatelje i sve, ali ja sam napravio to što sam napravio na jeziku koji nisam ni učio ni u školi. Imao sam ja u školi engleski, ali ja nikad nisam učio jezik. Ja kad sam izašao iz Srbije, ja nisam znao ni jedan jezik osim srpskog, ovog našeg, balkanskog, srpskog, hrvatskog. I naučiš vremeno. I onda ako si ti uspeo da napraviš nešto u državi gdje nemaš nikog, šta mene sad može da bude strah? Da ja sad mogu da odem u Australiju živimo, ja sam siguran da ću nešto napraviti. Vidite, taj put kroz koji se prolazi, on te prošli si dobru obuku, obučio te da budeš čvrsti i kroz te neke probleme se ti izgradio, tako da ti je sad puno lakše. Ne, jedini strah, ja mislim, koji stvarno s kojim ne mogu da se nosim je kad smo postali roditelji. To je neki strah koji verovatno dokle god smo živi će biti. A zato što nemaš kontrolu, to smo, isto ja i žena moja isto bila menadžerica velike teretane i postoji, sad ona na posao je mogla utjecati i na privatni posao i sad kad vidi da nema kontrolu sa djecom, sa školom, s tim nekim problemima, mislim, donekle imaš da oblikuješ i odgajaš djecu, ali donekle nemaš. Imaš, ali nemaš. Ali nemaš i onda se teško s time to podnosi isto, kaže nerviran se oko toga. Šta kad nemaš kontrolu, stvari se događaju. Ovo što ti kažeš, ja sad znamo, ćemo poboljšati posao, radimo umjesto 5 sati, 15 sati u komadu. Ako radiš mjesec dana, pa mora doći rezultat. A ovdje ti dođe dijete sa neki problem iz škole, pa nešto iz vrtića, pa nešto ovo, pa bolesno, pa ovo. Ti si van sebe, meni krene povraćanje. Dijete ima neku virozu, dobilo
ja šta da radim, ne mogu Ne možeš naći da rješenje. pomogneš, da, to je, kažem ti, jedini strah, eto, strah koji konstantno na neki način osjećam, sa kojim ne mogu da se nosim, vjerojatno ne može niko, ali što deca naše rastu i stariji su, naučiš da se nosiš s tim nekako. Ja mislim da sa više djece, kako je rekao Tony Robbins, neko ko ima 3-4 djece, onda sa 4. djetetom već si manje u strahu, jer si već prošao neke stvari, sa prvim djetetom ne znaš šta te čeka, tako, pa na sve reagiraš. Sve ti je prvo, da. Znaš, i čak jednu stvar što je moja žena rekla, kaže kad si možda mlađi roditelj, možda manje imaš tih strahova, kad imaš možda 20-22 godine, nemaš toliko što si stariji, više si kroz život prošao nekih problema, pa te više stvari, sad mislim, ja sam postao roditelj u 40 i onda, znaš, kad vrtim si u glavi šta sam ja sve prošao, dobro da sam živo ostao, znaš, i onda se te nekako strahovi projiciraju na tebi, onda te strah za dijete, a kad sam imao 22 godine nisam razmišljao, i onda možda i da sam bio roditelj, znaš, isto bi možda bio opušteniji i bi rekao, neće niš biti što je sad tu pao, a ovako mi je kad padne panika. Da, verovatno, ali kažem, to su neki strahovi. Ovako, mislim da sam ja poprilično, mislim da je inostranstvo jako dobra stvar za svakog, znaš. Mislim da ja bi poželio svakom da ako ima priliku da provede neko vreme u inostranstvu, pogotovo ako može da ode negdje malo dalje, gdje nema previše naših ljudi, jer kad ima previše naših ljudi, onda kao da si doma. Pa, znaš, onda ti ne moraš da učiš jezik, ne moraš ništa. Znaš. Dođeš u Njemačku, uđeš u Stuttgart, dođem na turnir, nisam progovorio riječ engleskog. Pa to, znaš, to mislim da bi dobra stvar za svakoga, da provede neko vreme u inostranstvu, zato što onda se stvarno čeliči, znaš, onda nema ni kad imaš dijete u inostranstvu, nema babe, dede, strica, strine, da neko pomogne, da uskoči, znaš, ne, nego si sam sa svim, isto tako, sa ženom kad si, pa moraš nađeš rješenje, brat, moraš da, znaš, imate neki problem, sjedite pričajte, ja mislim da generalno inostranstvo je dobro za porodicu iz razloga što stvarno veze postaju čvršće, znaš, porodica postaje jača jer smo na neki način osuđeni jedni na druge, i ako si normalan u glavi, ako nisi neki ludak, ako si normalan u glavi, onda nekako ti uvek tražiš rješenje da budeš bolji i da budete jači i sve. Tako da povežete se više. Znaš, inostranstvo je mislim dobra stvar za svakog. U biti smo došli do kraja ovoga, mislim da je ovo jedan od dužih podcasta, još bi mogli pričati, ali nije zadnji podcast. Ja mislim da kad ovo prođe, da kad neke stvari napravim, ja ću ponovo Nikolu zvati u podcast. Jer tako mi je bio i Darko i ovi neki drugi gosti, gdje su se ljudi toliko bili oduševljeni sa podcastom da su već sad tražili da ponovimo. Ono što bi sve zamolio, da šerate ovaj podcast, da pošaljete nekom ko je mladi trener, ko je prijatelj, neko ko bi mogao imati vrijednosti od ovog podcasta, jednostavno da proširite tu vrijednost, jer to je cilj podcasta, to je cilj gostiju, nije cilj da sad jedna osoba nešto priča, nego da dođe osoba koja je prošla određen put, da se možete poistovjetiti, da možete doći do nekih informacija do kojih ne bi mogli. Danas ste došli od Nikola do informacija kako iz Srbije, kako u Finskoj, kako u Sloveniji, kako raditi online posao, kako se probiti, kako uz to sve da bude obitelj u redu. Tako da su to neke stvari koje su jako, jako vrijedne. Tako da mislim da je bilo puno dobrih informacija. Hvala ti Nikola što si došao, da si bio gost. Nadam se da nije zadnji put, to sam siguran. Kontakt si svoj dao, evo ako želiš nešto još za kraj reći. Marino, hvala ti što si me pozvao. Stvarno, meni je bila čast da dođem i nije sigurno, nije posljednji put. Još ćemo mi i raditi projekata zajedno i družiti se. Nešto najavljujemo, ali nećemo govoriti dok ne bude gotovo. Biće sigurno nešto u budućnosti zajedno. U svakom slučaju, ja se nadam da ovo što smo mi pričali ovdje će vam pomoći da budete bolji nebitno ako ste trener, ako ste sportista, da će vam značiti ako razmišljate o preseljenju u inostranstvu, kako god. Mislim da smo se dotakli nekih jako važnih tema, nečega što je važno kako za mlađe trenere, tako i za trenere sa iskustvom i starije. Opet kažem, meni je bila velika čast da ispričam neku svoju priču. Žao mi je što je potrajalo skoro 2 sata, ali sam siguran da će ljudi stvarno naći dosta vrednosti u svemu ovome i još jednom hvala ti što si me pozvao i do nekog sljedećeg viđenja.